Praise be to the living God. Atus apos Korani Yeshu Kristu to kon kel gan mar kan yemare. Kasha gwalong question again today. Like we always do. Malat kona wala. Ba kona wala ko bana pege chudot kate shikon galat. Bana ka besuk. Kamu no kwaro koze. Ba kon kam leng morong. Kajan gwasame. They welcome all of us. Yen nyemare dial tetuwi mkeleu shikamelena ala nol de kon laro happy sabbath kitas like shangwa ka pos korani yishu to kon dial gosni dial to kontena nyemar ke damar ko gotot le banaka ben nyok ka pege shi kwar laga ko banaka nyok je so kajen gwazama yep kajen gwazal kon ka laga kaje just 1 second. Yep, all good. So everything look good now. So apos korani yeshu karasu to kondial nyemare dial gosni dial to konten jiɔam to USA apos kos to jikel ne dial to Africa kwaro kos to kel ge yabone amäni Australia ke gosni dial to konten we mon kelew shang lawo go mishi kwaro kos relaka wala ko ban be jegeje ka gwas mu go mishi kwaro kos relaka ko nishang sometime don't take a misha da piny re joga kelew so tell guamla la yerudu ni jakaje but lock with the gospel millionating one the can minajectin so kajan guazamo shikamel kon alele kanyam de kon lim ko ne de kon mon kon yaspin ko de kon korpus de kon sit and then after that de kon re roinega magor koro benyos kono and then kon go kata slash re yaga de lim nyumar ke damar en guamatisno de jelem ko de shoku de yatpin di mol yatpin nyam guru nhial ko kwaro ko sin shang palga jaka warka ne shang dar menen diti jandara wido ŋuaan lekan kom ne ke lekan ga kamra ka be karuden gong nyam kos intek ka palga ne shang miral goyro so channel mol kon yaspin ka ban pal gwara mangon shungne ko sabram ko Isaac ko Jacob ale ko jijin kwaro ko smiral goyro gwadin chaga jila so slash ko chine kam shang ngona me kanya gwadin chine kam sa kam ko ba ko banje ga nyok nyema na ko kadama na ko dial wi mon ko ba ka roin ko dial chirala ko ba ko kwen kinindi joga to gwadin ba ka lon ken ba ka bangai tine gwadin ko loy ko kam ne yedu miral goyro ko bene ngere ngwana dial kale blosh ko gwadin katin dial bene jagre edien ako kap ko losh ko ba ko lat gwadin ko ci saket yak ka shetan gwadin wuro korne ne dial chago jiti gwadin mete ga damar ke nyimar me bej point no bosni dial ka tek line ko guje bos point no gwadin ko jangno point jaga jago ko shoot Jesus to dial chago tej ko loy ko shoot Yesu ko kresu mala kwara amen so and topic bana right ko pide wala bana right bana jalat ko sugnore ka alekta ko korokos ko and topic je kono la last time ko tungnore kan gora ga chicken jojo gwa but to korokos to do options ko now at least betenega beteka screen ga bi kon ko tungnore mission tele je bible kudu bi longo mu ko ne ba ne shang len kono encourage ko nyumar ke damar goro beteka bible ko karwani diala cha goro bi ga lep kabi ga kwen kabi lon ken bi ga ngaja la soko na me mi kwaro ko shelar she sebit lar mon
shira mu den la but katisha gwar kon kuɔr kus ko bana ko kwen ka bi ko kon ngesh ka bi ko kon job ka bi ko kon bus ka duk dial in a way that she kon babas. Sorry because I start coach kon talk late today. I was just trying to put them ladana ko gwakalen tongware ka PDF PowerPoint kano duoben kole joy ke la bukono kwen ka tongware ka je la sheblo joy ke joy ke medan. So this is the way mo ko kono gwamene gosni to one barrage from the background ko bokole take away bokole take duomen bi kwen ke je jinni maramo ke damaramo. Secondly, Shalom a bit of toin. Mishi Jordan Japel Guayo, just let me know. Me take a middle at the Quide, I'll do it. But Kajan Guazamo, Angash Corner Neshikora, Quilene down one. Angash Corner topic Neteshuanaganium, Chikora, Quilene down one, Colanium, Calero, or Calay Dodin, Calay one din. Okay? Kachikon Lorajinok, a key point, which I was corner of a Nebuchadnezzar. Point which I would läkädä cäätdä can take shagalat keshagam bor and that jide can ham shagalat keshagayan and then show shagalat landed many part is landed chone chongna kashukuru de no mutum shugamat moon kel I shikon go great and look can at ko munul kan ro querenyam lo de no quer babylon mun kulela le nyam men charge men shugalon ka take ka chaw nyodin nyogala shere ko widaba Chikono nyoga ngashko nene menele dioden kan dial gumune. So but take a kel magor kono da kon jide kul goja wala nyamar ke damar kan mashu ko sometime then it one we know titine ke nyingi 7 Adventist please and Bible mi wika Presbyterian agent Bible right kozaral rom kwen gene dial eno lo ko mi with an agent Bible kalamone jagatanone but mi chiro kul ti ko ngu to look to one goal yet kajan Bible kalam kwanga ajan ko sa kam shwal ga shode kajan Yeshu Kristo kalam na bana ko sa kajan ngu kul to go look de albu to goal kajan ta mo kamulel ta ko ne bana pal kninda ro ko beta gane de pal ka shang jol ko beta gane de pal shang baro din kente dial ran chagala rai Bible kon ken ku kon la rai kwidin today. Okay, continue to some time la ga tiji ka tele ramu lu ke ji ko guardian yo ku dele mo ko ne tenikel ne kel ko maybe bu korpus bu da belle ko ne ba right ka be mungor be lo shi ko guardian so ka roini dele lat kon ga de shi ka tibaka ko snel ka ti jagala sha goro ready kun kono ko bana ko kul ngi kro dan so ko dobe sha shang longa sha ger kaje content dialogy all these things to get in wall but mo ko color ko kwide and topic ko color ko kwide I believe we continue to know ko loy ko bu ko rai ko kwi tumun tot ko sha wale down le ŋuaan te ko tong da well to tong dan dok chaga bo waitin chudone to tong dan dok chaga waitin chudono tong dan baro chu tumun tot kulu dingwa tong dan dok and so she can remain like a tong dan di ka tong dan badak la which mean the Roman kingdom me ku win mona la right me cha badak pen into wida well ta wida ndok cha ba kamrar wida ndok te ja kamrar gwade ne jen ku Rome ku kono la gwej neaw e jen ko le shong gwada okay ko Rome ku kono la gwej cha kwara roaje tele kwar mla kwar mi chi ko kwar to gwej kene ko ken kwara roaje e pop ka according to the Bible chawen pop kom ko le nyorten ki kom nyorten bo ko ngone la latin chawe a shaitan kameje nyange wale cha kamrar mecha yorpin rolnel ejen chimutede ejen shile mone mun kila mun kulela kume ejen she kom no mone ko bungul tede beten gorle ka ba ko kulala ejen ku kono le gweje ko en kwaro ko stenne ka dial shaka shol rode ray roine ka chaga nyos shang longa chaga kam ngodan wal chaga nyos duk dial meni Yeshu Kristo but
and confusion bukul beto mo kon naru ne leti ko ne ken crucial ne mo pal kan nin daraw kaje okay ken crucial ne ngote ga ti chager tanone ken de diala chager kan ŋuaan diala ko lalat ko te confusion mishiben kan de no be kan because bijan lay amon mo kwala describe ki kom ngo be kan through the com papers ki kom ko ko mo ko te tan mon gwame mo ko ne jare bible de o jagbo kare news ke sha gorbo ne sha shol babylon kata shi babylon to confusion me sha thuk ne dial cha ko confused ne chira mo jal ga jal ko ki thuk chu ko gwaj chao shat ke je ko through gen she gor ko bene dial ba unite into something ke o ne na binaru den wosh ko kos and then men me je to ko ruai to share kan cha gore ba bongo chi go ben je and then chicken ji ne dial ne kulela ji kwari Yesu Kristo chicken ga jako ne buga jal ga shirt goal buga nginyu to ko ken bukan ga ngas amene me chigo enda bala buga pal ga ninti goal okay da kono ka PowerPoint straight away abalat go mene ko balat ka raj bu korek ko kwide an wala sha ala e part 2 ke gwaza rɛwdɛ me chi kon right ko kwide last time gwaza nyam so this in a minute gwaza rɛwdɛ which mean a continuation of me chi kon ala medan kamu go kon go me kata shalat ke jagwa mu go kon kata shalat ke jagwa me raja ko kwile ni da ŋuaan kene tung metod kene tung metod sok murai ni ya ngwaza kon right karai tung ma shawo ko snap mishi kon ka dan shogo barbas badak chawade kamin ta gush tung ni shi tung metod shi tung mi dong pel tung metod shi pel darin to bokula te ka gwas chukul pel darin ko bokula te ka gwas shwatong dang diok kamrar ka tung tin nyam ka en tung emo te ke nyin ti shit ke nyin ran ka sok ka tong no rai ni lyaka ka tong no rai ni lyaka so mu ko no gomen cha John chanyo zo ne te ga le mi te ka tong da wal bat kan tong da wal da mene jenu ko gol gwe ka tan ta ka mi jin wi go news cha nyo ga lar ko ne ti weekend ga ko mo ne okay but mene jenu ko wong na la pal pin ko no de ka gwe shu to ka tung kel maton me parare den ko bogol ta ko gwas to tong dan dok shoka kamrar and then chokul bi shong dare mene jenu gwe je ta ta je chawere tung mo ne te ka top mi right ne lapa okay something is that chalar rajal laka but mi jinu we the original translation meant to Bible shagor one shagor a thong right in a way that la da kus jor okay ke kodokot ke la da jor ke jaga jaka wonene because bamsolot this is the kind of description and bana kamar gwaji yo and this kind of terms that I used in bana kamar gwaji yo ga ta cha ga present gaje so mugo kone so mugo kone go mene ga ta shalat kaje mugo kone nyoka Daniel shogo baro bas 27 ga tan ta ko lat kaje ko antungun ta ko nyos Daniel ko tung so chao nyot Daniel ga tan ta kaje go ma ka Daniel shogo baro bas 24 shawlare kaga kui tong dang wel rei batung rei kware mame bu kwar dang wel rejection ka bu kwar mi dong
loben korin kajen kwaramo betega da ka kwar tenyam ka ba kwar dang diok wash okay nesh kono ga ta chalat ka je before ka tumude chalat kon ko en point jen tung angulo damo tung lo de power ki kwar ki bomb okay chakol lar kon ko ne kan tong da wolde sinen joka Daniel chalade one tong dang diok tin sinen tong da wolde sinen chaware kwar na makele kire kumuga jiro makele ki kwar ŋuaan den chawa bungutede bu kumun dan wel bu krodin jejere den rede ta chikrodin jejere de kaja ngume chito indeed prophecy choro fulfill na gwada chi Roman Empire choro badagan to what choro badagala we down well again ku kono len tega Europe ta but can we down well to chi we kel chabu we reden I mean chi we dan dok chabu we reden kon point jen Rome ku kono len la shishung mishunge pop woman chete in that way before tenejen la kuma mu right ke tele memma da kana lwa kot kana all this thing ngai kono ta mijin we krom ngwani dia lat ka sen lat ka law lat ka turu lwa kot ene dor mu lat ka lawela ka jen Vatican City mu kono le gwej la pop la lat ka ne la shara mu lat ka ne nying lwa kot but in the reality lat ka nying kuma ga ne nying lwa kot kel la chikan lwa kot chikana mat kan ngo chikana mat kana kana kuma kel so jen ku kono le ko ta nyo je ano rei kumaga jurom ke leye ŋuaan den widan wel bu krodin je ten meshi rom choro daga into wida wel angu meshi buto ko bi paper sema ke pop ke kuma rom ku kono le gwina ba kullu ta ko was no ro ajaro ka je lawi ala method in another word also chanyo the language method kuma method mu gudi rom kana we Europe ko ken kon chicken par a way method along but also mi jini gudi ta ka je boom ga je rewini European dialcon boom more kale nga jawdo more than we ko ken yet tele kor mo roja na ga je bado along so kos kamne je ko kajen gwazo mo jenta ba joy ka je so come we corner mede kon going back to the PowerPoint so chanyo ga larje wotumude akabas jendara wodi di chode kajen kwara mo be rush a jerk ko kos indeed dinijen kabe ne kos indeed nijen shush kabe je honeno gero gwas tima kada ngot kabe ne kos las balas bane kos la cäkdɛ run dang diok kenus okay now mugush kona gwame katata kaje gwame shala de no tumude shala de enjoy kona ne an kwara mi cha kam long kelen cha kam jeno o betago tung muro ilaka ka koza kos the second long cha kam je nyok o betede o banne kos baga la cäkdɛ run dandio kenus and period cha mention gwame run dandio kenus kana runti bus door kel widu kudara widu jan bakel kana run all this time of period can the same can dial kachiga war already okay but take me kwa kona jaka wona ne because this kind of prophecy because nyoga lat kaje is because and pone jan lay take care me da korora and kula jaka da kon this kind of prophecy da kon nyoga da kon nyoga lat all the time ko da korora remind me is because mo kono goji yo shala kon pone jan lay mo
ci jona gwej en tungo mane wo cha wuda moy ko bod me nong jalea but ken bodo mane jannak cha bodo me jaga jagwa but ko pungutede bi power me la no ga jabal jog but mo kono gwej yo shejen bulu lunjo la la daga ga jenta edan but ga lay madridin mi bro de jej bu ngo ko la on his behalf ko gore je wonene men gor loy de je de jala okay kajen kulu ajen bi kulu goro nyimar ke damar ko en point ajen lay mo leda through shaitan leda karai ku mo gano mo shaitan leda karai kuwarna mo kagu shaitan goro jako jitere ke jitere kos jitere ke ne kos okay ne de la ne kos akala jitere ko goro jako ne winmo na me da dune de palajetin but ko ne tun kula la ne kos kana gano gor ko balai baja palkio bigrodien wosh ka bigro gong nam kuzni gwene ejen ko la gaga ko ngaje jen shaitan ko ne raan man dwal gaje elia mite ga misho point ki me be ga point la ngwan ndi ala ka give up ejene ku yele ne ko chejo chakut cheuthi ko joga je ne jo o thelo micho point ne gore jen ngodo pala jen mite ga micho point gore ta a che chom no point da je kut to ko do kulo jo ke ka wer dum no shuja nak gore no point ba shuja nak ejene me chungul tok shu job ejene chungul tok ko shu job tede ejene shugul to ko ne to job to point ko lo moy ko to point ko lo moy ko wat to point to beja long but shukos to job show mo take care ko ko ngod lara no ko st slide shaitan ngaje je very well ko mete ga michi point shop jiran la mala give up enemy lord ne je ko to ko loy ke le ko 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 be la daga ga sharu ke le o bomnu ke le ke tedu ke le ka long ke le okay so sha kamje ko bungutede benne kos baga yak ka baga lastede kurunte bu kono merugwe mu kan kono tugu on all this topic maybe we can da kontana la tug ka gozi abeni ke the next session dongda ben kora mu gwe kono nyogwame ka jen kwitwong me so mu gwe kono ka news shogo wal jog baskel awaka bangwan chalare kashu nyang shongre leda sokvar lay mi parar bar kashu lay nen kanyarar bar katega tongdang wel katega was dangbaro katega tega komne kwara dangwal tongnike ka wasne kiɛn wasne ka tega shut mi kuskus din kashed layen shanen ka kwaj shed sugar ka shung nyoku dun kashed tokde ka tok lony chunyang je kam bom kene kom kwarade ka long mi di ka wish la kel shedeke mi tega bot mi shijanak kasha bode inong jalia jakagwa kashu jiwej mon dial gash ke kashuga gor kashuga gor shuga ja gor shuken nyang pal ko shalongde kamlay so mugi kono gwame in another word malarga jagwa kon shikan pal ko chabum da kamlay yos kane ja kon ko ten dial le mona ka mura mo mona ka we accept chilus ni le mona lusni jen nyang ke shetana chi ja kamlay ko chawo nyang dir me cha yor pirar me cha yor pinyal cha bon jang ni tisho ko pegden tisho pegen dioden chaga yot pinga jwala kel so em nyangalat ko gomene shetan so kan diala palolat okume jirom through kom korapop men chawla kamlong chamu kon ho gor chawo chikon palanga chikon palejen pop ko chikon palle bonu bat pal kone ramu kujala kam
long mun kwal shol shaitan okay bukono gwe nyok bako ne en bom tin dialan cha kamja ko ne balat ko ngune ka to don chaga ya pinyata wi mon ke lew re kurishine ka one ja ko ne kama kana kare luone tunwan gor ka pal ka okay ka ta gor ga ja cha palus bat pal ga ne shaitan ku kal no trojan na manu bukono mer gwe nyok bonyo ka shuga lay pal wakay anga mishet ka lay ka anga mide nyen keje all right kashwa lay mush that is lay tung tot kashwa lay mush ka sok murash lyaka bukuskus kashwa je palbom ka past jen dang ŋuaan wujaraw past jen daro wido ŋuaan ati is the same as rundandiok and nus in chapel one so jen ka jen the same period melar ka wote ne cha kamu cha ne kos cha ka jako ba ka yak runti bas dor kel wude kudara wude jen bakel kachwa sok the lab ko bakos kwede short course kana gwas shangade alane tin shanganial mugui kona nyo ka Daniel shogo baro bas 21 cho kaino ba chwaje palo bakor ter kane tin sungni kedor dial kabijuwe mon dial japal ne dial tin kan shot ken gor ne dial tin kan shot ken gor ni ne dial kan shot ken gor ni nyal so cha kon kul loko ramata ke jis ajaleng malat roy ne titije so ngash kono gwame ne ta chalat ke gwame so chalat kono Josh and point again lay me it's your she mabinajan for fun or for just don't go no a plan which has set up a gen kan shaitan ke shaitan ajan lanajan okay and let me tell you these things here ngai kone kwarnukus me shaga winmon kana ngwa kana kala dalajan shagor ko bata kagade ni Yesu Kristo mo ngwa ko la trujan karede jeno ku kono nen ko jagrol nel dal shaga kaje shakoska kare gade agade mele ne Yesu Kristo jan lat ke shak rol nel kelo mesha wuj mona me mesha lel be shak kos ejene lat kare gade wani diale shak wi mon wa me chalar kon ga John shoga kel bas kel ko shak raj point rajanga raj Yesu Kristo so katala lar ka anamala to wono ngutede chao ka chanyo go lar kon ka news ko won news choko wal mi jinu ko ne Yesu chao nyos John nyoga la jang mishung ti shokel tere pini ti shokel tere raar katmi te wire mitege jag missionary Bible ta describe in such a way ni shanko to meet cha gol pinki to meet te wire right in the Yesu Kristo ko and that made than a symbol of what the glory of the throne of God mun kulela quite large mun kan ne ka dial kajane we use ni jago ko share no joko mi tege nhial mi jana ba kada wun monda dak ba mi de benen and then ba lo da ba nyok dak okay ko korokus jeg de ala la wi mon gweje kanishan but ko tega kwai lo ka tega guk de mete ya pinga naran la lo da la da kanishan okay so chumutere so chukorokus chagada chala Jesus Kristo share amala mutere share amala tede share amala ngade share amala mediator Daddy, might take my boy. So Yesu Kristo, it is not the first time ko nene beledala ramla mediator between ke ramla mat nas kamaran kanokus ke ja kanokus. A time which kwarko set up from the beginning nugwa ya shaga ngwane dial kaje. Ejen ku yelo nen ko mene me shiran te liu mene me shiran te pen dur ga medong le nong lea Yesu Kristo chenyo go God himself ko betek developing equipment ko barama mo belosh mara kaje. Ko she gor ko nene
and point rama cha ba bulo ne ashibe be dwer she gor ko ne ramtede ramade rew like that so shi yeshu kristo shaben ko ne be believe go kwira so kan ngwane dial chanyo lar kon ko goste wal right kos ko kon ko go tewal but ko gwas jiben chuwai right kos ko kon ko gadani yeshu kristo so yeshu kristo ta charo la kam ngo madaran kan kos keje yeshu kristo ta charo la kamran kan kos keje ko baran baga mar kan kos ko ngwane dial ten kwala lat karan a kos nyal baga nong trujen ajanta la shaytana keje shaitan goro nene ko jen goro brodo par kan kos rol nyal so jen koro lelel ko nene she gor ko brodo balat baro nyu ran wi mon go melaw nene daben diel kan ran ki daran kam ngwana ga dial goro no she gor ko brodo kunye ka karamala gade wi mon go me be ngwana dial ko lalat keje secondly common cha kamram ku shaitan lalat keje wi mon go me aram man shol bible ye king okay shol bible ye tung mala king kai ngai composition yeshu kristo also jesus sa sholide chawa akwar kware rol nal shang on out one day yeshu kristo chawa ajen biya kwar ajen biya the king kai za show ba wan chawa ba kwar kos bit bala ruka da ka ber right kungu katang yesa ka bane dial ba ka ba kane dial ba ka right ka shang shungne kante dial nan shakalat ka ku yeshu kristo mugi kon shaitan lede te ka tun wani nonga kala de ka ko golo nom tro rameshoro de pele ran kwar yeshu kristo ko benedial tin gorga yeshu kristo baga ko made easily ko ngash ke je wi mon ke le ko yeshu kristo changa si kat kos ke le ko kwina ka be yik ben ko ne benedial baga nam nyal barata ko shaitan gon mera lan mutod la ja chunu ko bible be jide be mutod in such a way that mekeni bible keni kon ko lojo municipal bin kiti ko sko ngijni alajin broje galawne ne be bat kadara law biti shakan de tare bible ga biga ngas kadar jas ko chala jione ne metene but shemen shi bible lar onene this is what you would believe so mu wish kon nyo gwa man mu kon ko mu kon kon a little bit more da continue to tell to da kon gamerthi kan ga losh ka to nuare but I'll translate them ko me no lo jana ga to nuare will take a lot of time but take kel me da kon kul ngai gwame amu shar ka le in ŋuaan dien ka news shoko wal jok ala le metaka tok lony ka teke shok nyukuduinka ka poine sheda ka kwai okay this is the reason le in ŋuaan dien ki kume jiɔam marwashke apobo betagata kume ni te shikon ruëc ejen shalke shek inler e Babylon ko sheda kame shi Babylon ewal pal shang non wimon amäni pop kana cuɔr wish jiɔam ewal shiga pal shang non railwakos kurishene okay this is just what I mean by this is kala de den da ko ngash gwa me woto wone en Babylon win mon gwa mene ka taye ta gajene wal tala shang ma pal ga eno beta ka kut to ba pal eno beta ka shang ma ba pal to goro da kanga to goro da ka ji Babylon karame nonga aram shal nimrod ga do kush okay kush kula ta gungu kula ta ji Sudan kene irshara ko kono logoy gwame so ajen gwa to ngoro da kaje ajen gwa to go ne be shang baro da palge kataya won kana gaje from the time je to kaje mi ko ne ka tuk shagwa talaro ne te juwen mondial te ko kon mat gwa kel kone dia ro ken ko so kel anden che ko joga chana ro da tastarai meto wona ken ne mo chana ro tastarai gorno kone ne dial ko kono ko united first kana gana come his master plan missionary dial te ko united ko joga ta kwano ro dan moy ko kwano ko zaman kwano ja pal and then they can kulel kaloje ejene ko kusne je
me shu kos chokolo ben jogolo gwe jene diala da shi grodin mat ol kan ma kan roi kan go sokel so shana o ban su ken bana ko gwel ko shi grodin belelele amäni me shi su dial shi grodele even these last days kana on through all this policy ni diala kwalele ta ko kon kan win mon kon kan unite first after me cha ku gwe la chi win mon jaro ko yoro ko kela la chi grodin gumat then du ko ben kan ku wonta kuzdana bana pal jane ejen go be negro ko talk tan more ko ne wo ga look baga connect more kane ta wajen nok and then bangare kajen go bi shaitan ko ben point ejen ala yishu kristo akan yishu kristo kan ne ben bi shaitan point ejen ben la jag ben la yishu kristo chagam ben go boy meniken jaga yor penga ja bi roden pelala bagwe ko don ne e yishu kristo chiben but present we mon kale ko ne yishu jaban but man what will make the difference jane o bende shabene ne jiwon mon kale ŋuaan chabentin banen panya kanero but thank part of the world bagwe through media secondly o ta ben yishu kristo cha describe je shejen tabu cha shejen tabu ben kaje ko shawo mutede ba kol ba jar reshar ba win ba rolnel ba kol dial rolnel ba ko lele ba ga reshar kan ga kol kabataga lapin kabu win mon batede ba mun shar kalew so in such a way shebu to kaje ejen kwa kon le joko ramu kurwaini tu ko kwen we ngaj exactly ko ta bane yishu cha describe it be ngaj ko yes this is ben yishu kristo ke is something me merina okay secondly charlotte kon ko tumure shwa mu waye jogo ne yishu cha bane ja da tor ke ja rai rob ke ja gwamit kon shwa wothen bane tumwana so mission te garama shi de peloro yishu kristo jala up and down ray win la goro ne turna ro ga yishu kristo shi bana la to so kan de diala ton ngune de diala nun kemene keken kwa kon de lokten ko tay jena karamo ro ni gogo to go kwen ngutede taw te ga posko shi te diala shala de chicken bo mom kuje lony ken kala de den jene so mugo ikono gome so mugo ikono nyok ko enta en kumerom ka ta describe ka jala one ne cha describe la sharka la need bome cha come from the time be kwara ke en kumerom mun kulela malat karelo ko gome ka ta ko na le ko ne ko la de jagaje from round 538 AD ki ron kudie wuri jende wuda badak to bu good karon muga to bu good kamu to bu good ke karon mugo jeje en 538 AD ki ron kudie yudi jen de wuda badak me jene medaka runti shalat ka ray bible ka runti bas dor kel wuda kudara wuda jen bakel me jene ku ko matjode and then no ngajika exactly 1978 which is the time ku bom kwala la wash keje from the time chakab a kwarnga me shakab a kwar different tanang role different ala page and then show luthen me shiguruden moy ko kwar mo den ke pop mo den chakwan gwada kan bom no kan la par ka ta bum pop ko menyam ko pop menyam tai ta gene leda lawne ne ruaje ne wujmon ke lo kale ngoroide bonne kan kwardial po be shu ben korne tele roide mele le kwarwin mondial mi tanga dollar la le kono gorno be one negotiate ke be kana o kon lat kan ram ko don be kwarma be ko le jakko le but take kel me de kono ko lo en word cha ko lar ko ne kuzakuz en word mo ngulo do mon ko gor kono bo kon lo da ngai road karedin chalat ko ejen take a song kuskus the word in chale men cha ko lo written a word in chale blasphemy okay ko word in chale blasphemy mon atogling ne but walo ka greek word
kangai kono Greek lalo translate from Hebrew take a book mishal concordance bogo mane lede la shara dictionary ala can word it into use ka Bible so linguism ko kono le use now so la use la ran use one word me ko translate ka word mishal de either Hebrew ke in English ke Greek and so me weju nyodlo de yo and then through your mother tongue ke your own language then be lo da man lo da bibi jako sometime English take a tongue word into ka Hebrew and tongue word into ka Greek to tell ka Hebrew la rong ne word da roke wanda ndok de mat ke one word shara ka tong nore te jen tene jen ka word mishal duop but then duop mo me jen bi ben translate ka toglung ne di mujak di road di jaga duop di way di jaga duop di root di nyoga jaga jen duop kela this is how it is but miss you translate to different language di jaka on point jen word ma tega that togondo dien program no dien mo they explain take a better meaning than this ajen ta daga jen kwa kole la joga ni shanko whenever you're doing the Bible study use the concordance use the Bible references and use other more sources like Bible commentaries and all other things go we can look and through bringing them all together be yekot bejinyo so mela sogre den basharo bejalep ka bejinyo so this is the truth and this is the things muda kon da kon mergu gome and the word chal blasphemy gome the word shall blasphemy di je concordance kwa loika Greek words mitega code G989 muluno vilify ke impures or revile in another word lo nungu mirwaji la la ran jor ke is speaking evils according to the dictionary so ala la deno mirwaji ko ne kuduran ladran jor gederan ke buiran such a way things and this state ke kurwanji tidongda shura momona da jar kuje tere kuje le one of the example jane dongde jalar okay for example one of the example is this one okay dongde ko okay take a kelma la togo dongde okay Yeshu Kristo a God Kosti Bible ku jiwaj mo ku jiwaj monde okay now but I'm just using the example of what used to happen di Iran ramen wari je milaran ngundeng da je jo no Yeshu Kristo cha jagala liwni no kwinen de bor horode so ramen cha jago kwinguga ku kwinen shar ngundeng this is what they used to say but kam mijine gwejeje kana gore roinu ko skone ne shi chukosta gare she jago ko bubulu ko kwine ne bor no talar ko no kusne diala no shu gare ne kel ko rare jak mosh ko ramu jongas chebulu betaga peg misal abetaga taking the self peg which mean ye shu kristo tede jaka ne je ko kwine ne dialu mon ene ramu jongas ramu kan take be okay so mi do chill limit into that kind of sense ko cheronga ne dial barong ne jen gane to kina mashi bomba da kaine these things are kind of blasphemy also ejene ku kon Yeshu Kristo le nen ko la gor ko rong de bo ko pam e jus ko re excuse me ko la re ja ko ne cha dur ko chaga palaga ko gu kon jus gu ken ho ne anu ko skora de mutede de dur na da palaga kayo bi Yeshu bakale joko ne an gat kos mutede be ken Yeshu joko ne mechi Jesus ka thei ko tune angu gor yeno ne da yeno bogoje o ten dial ta go ta chalat rei du ne kan gor yeno bi yeno bogoge ji Jesus jogo ne chine gor ko bne boko ko kwiketin go ta chalat rei da goma but baji boko shi jalar ko ne ajin gat kos ko jin par yeno kos ko ngash ko ne michran wäär kiɛn garan which mean you are a human being michelar ko an gat kos which mean a poinde ajin tata ko kos ka tata ka jogami so she use gorko ram mun chungutene kusdene cha shoda kek kusdene cha point nen kusdene kwai ga gwa shenga thenone ngai kane jabe site rol nel chikene gwe ko shi jisa de jakamu talot ejene ku kon lela gwe ko Yeshu Kristo nin tata ga jogi mon gome
en class chenga che perbo ni ke ji pharisees ke che perbo kane dun kule langade tene ga wujmu ton chola Nazareth mi jigi chagale la consider kenene mi jigi chagale la consider akane te kon so chumutrede kene gwe ko tumure chigene gwe ko dongone ne cha kos den cha ja dol ko mu Yeshu Kristo ram mi cha ku recognize ran we ben kalare je ko yen gat kos these are the things okay ka doba mit kwagal blaspheme gaje at this time ku kono le gwe ko ne en leyen tot lay de tum tot malat ke ne te ko tum kos kos a doba mit ko kos ko je la ja kam salot gaje ngai kono kan wada rɛwdɛ chwede chukos chawe shwarudun tas kuspen ba okay kutchida par ga jel okay kutchida par ga pam kwala taneje kutchida par ga micha tatere ga point bar tele ye tele wonti bi ka tele to murai ka tele gistiden ka tele shukti da jal kan de diala do ya kan kuskan kusko jakan kuskam salon okay ke kan de diala to ne mugui kone don't ram kalwa they're just picking up on this church chumutere mijini ku history ku je compare kan ta ci bible charoda loy gaje katen di alala kare lwa ko zaman akan den di alin ta jagala ci bible ka mention ka secondly an lwa ko damo wona je ko ne kan di ala ton ba kan la kare lu ko zin di ala ci khairar ga ko goro ba control gosni gen ne tin biga shengala nyega ko chalar ko ne jana ler kate ga nyega tile ajen ko kono jogo wonde be tagane wonde bu yelon ko ranata ledu ko zaka ko loyde ko lew wi lo ko ni sham ledin ngwani dial but ko togan net bible ku je ignore ko ku je sabrun bi Yeshu Kristo jogo nene wer jira malar gondiere bu kula we wa kane mela na manalen den kula la gondiere kaje shode jasho ba jogo wer because kene ngulel kene men gor gwara kene jalla sled all right so mugwe konyok another definition also so mugwe kon woman chawa to lower the estimation of importance chawa doban gwa ki shun gwa ta shuran ki go shur ko mukuje jakabun talot chawa is another way to blaspheme okay chawa feeling or showing a lack of respect for God Chao minyoze tama selus ko kwikos chawa akwazne bonena way mu kwa shur kos kwaje kos kaje and this is the reason why kon nyamar kenda mare we mone dial tell abi and I just want to mention this one to everybody whether the jin wood or the jinyal la bi lo kos ta baten be la lo kos chigati lang shur kos atogo na ta chiro mo ke be ni gaje atogo na raja raj kaji atanaga tan kuror carry out a lokut sometime la bi lokut the law ne the kind of respect ki lose dong di kamkus she kamkus she go a pol okay so michinen tan michinaw nyam kwar for example for example in Australia michun nyam prime minister South Sudan chun nyam kwar like reg mashar kana Salva Kiir and then tiga dol ka la nyur nyam how will you carry yourself di nyur ko lus ko shi gor ko nene be can feel chika dol meno roja roi kiji chi da roi ka rol ayi telephone la gaga ni jawdo ko shante gram shi yot la pele ne chi kam ne ban mu ko kon kwar wen mon ko kon golo lot ban mi chi kon nyam kos re lokot ko kon behave in a way that chi kon kwar kos chi kon kam los don't you think kos bane to diala tene kati ku shetan kon push ko lel kon ko bu kon ja kam salot okay but cha kon kul kam bible ko gore je ko ne bane reide bane je kon ka bane tindatin bane lel ko chalar kon muku kus ku je nyoso muku je nyoseluska shi kwas bane okay bigeta bana be jogu shomas ko anga yobu mat ko kon
chukut chikwet biga bina be jog sho gur ga man ka wi man na ga gur chukut chikwes biga jog na shukul ka gwam wi kwaliyo chukut chikwes kan diala tene kus ka bone okay chidunu mu gwa chilande jaloy ko gwane jene more important so kan diala tene chukus chi jidol nyamare ke damare men shakula la re roini a lng white ko kon ko bu kon go ku dufkos ta bu kon liu ga liam kan kon liu before shi liya ko ne liu ba ju kon shejen balot kuno re ti ga du goro liu ko wala shi bi ngai ni exactly kan mu la ro da jiwa pa de ni dial cha organize shi bu gor ko ne buthin ko ta lawela da tin chong no bolthin kala kane shang tishigo okay goro di good bible study ne mitega nyimor mi chloy de letet ke damor chloy de letet de yerudun le mat kel de yen le fal kel de yer wayno kos de yen gele share kel de yen ne daga jwas de yen go gwel ne yen de daga sijene de yen go gwel de yen mi shigwi tiga free time di bible di la kandira mu goro kos di ko wala ba di kala ro kos te dial kan gor ko ko zo da kon but ke time to continue mon gwa me shung ne dial ko shuk daraw mi jegara mi shung shokel dira ma jegu gwa ma di ma de no jegwa nan but most of the people ne dial shungen ti ram kel shug ma ray wa ti shug do den tere lokot jalna ga gat men shang bi je shukar so be ben bana ba jeng ne ke jan tame and you have to be careful yin ji when mon kondia ko chalar ko the last generation ke the last people in bukoru yeshu ben ko radian chaw kane de bitu ka loj mitede loj mitai loko den jog ka lokus ne dambaro te cha jak ka news te cha jagwar gangne loko do gudien ejan loko do yeshu kristo be berede be bejek chaw ka generation ba ga bejek la tiden ga loj tai ba ga lar ka thok chicken bu gwen mitere bible ga buken we gwen malat kane de ti bagalar ka sok chicken biwa goro mitere bible ga buken we lana me cha agree ne dialo gomi an so bu mutede ba ka binje ga lawo ne sharken nan ga longo sharko palgan kot ko wonna da chicken ga palgan wot kos ka bata ga wiye me di de long okay nyimar ke damar kan ta ga ne me be la shedung ran karade kan ta ga ne me be la dung ran karade bat ka shi bijje ka jogra mu den bijje ka kamdu yene yeshu kristo ka tashi ruwai ne ka shiga kon ngaje ka ta guru ka galla daga latke okay kamu ko gor ka ruwai ne kos ciwo wa shabe ta mar gaje shigan mor kan nyamor ka maslu ku dial gaje lo kos dun dial eneram kan sharalat ka ruwai ne kos shabe ta ga mal gaje ke ko gun mo ne me tanijin ga yedara ko rodin is either ye kot ki ye shetan shiran bijje ga ladon te ga yedara utuma da te ga ye shetan ga ye kot shingrai da kel no mu iran je ga ladon te ga ye shetan ga ye kot shingrai da kel no ye shetan bar charo da kul pele don te ga nyim kot no gare du ko biji kul mislead but ye bijje ga iran is either ye kot ki ye shetan so ko kuwar kus goro ne bana jalla daga ko lojdan ke lew bana je gorko bana ta kamal kane dial ke lew bana je gorko bu lojdan be jas ke nyim wata te ken dial chikon ga bugo jalla te ka lo den dar way bana kuwar kus bana je ko longal la daga mugo ikone nyogwa mene ka ta shalar ke je nyoko ne en lay tot ki tungu tot ki en kum kuwar en kom poben men kula ta galwa ko den ce ya penyi men kula ta Catholic Church ta na den men nginje do den shiga no mun kut men kut chir kut kaje jene excuse me so mu ko no gome shenyo galarde to utter slanderous and abusive statement against defame komi jag shuran ko betunga so mu ko no gome according to the English Learning Dictionary so muku feel
He show lack of respect to God. So jen ku kon ku but mu ku kon ka John sugar well bas jen do gura raw Jesus so ka shu Jesus loite kus collecting one to tell a ray dun but call a lot of radiant ko gori no ne bi yena bokaje and then she use a loishka ko chine boko kwila ne to go to la rayda but because she short cost today lele shija kwat ke shija dol ko jine jiran but dagoro ko ne bi jine kus okay kashu Jesus loishka kana gore was nukun ko yen kus so melar Jesus ka goma ne ko cha kana gore won kun ko yen kus o cha gor ka sam ko tumude cha gor ka sam shoga jen badagu de rawo tumude hen sha jalar ko ka yen kus ka yen dial ka yen gat kus indini jen ko wi ko za ko tumude mi che jillai melar ko za ko shanaran shaka sheda charan jaga kus mi mon ko charan lagmu ŋuaan de ala kon charan kam bom mi shiga bom den ko kus Right mo ko la kamna chanjo ka kamran ko mutede bran roine tanu be ko no ko ke jawre chanjo ka sher karan ko yen gat ka so cha ya my position then ta ku yisho lo losh that time so kamu ku kone adobo de denemit mishimutede mishilaya mone ta lo ko cheje kwas keje okay chana ngoda ŋuaan tinyam chana kamar gwe chana ngoda ŋuaan ko ken chana the first ngoda ŋuaan tin chagor ka hosgan Israel shoga jandaro baskel chana kamar gwe awo ka wa bugu kono gwame ka hosgan Israel shoga shukus latiti lat showei hen kus nyal kus dun e kam yarar munejib dol yena shukus koken pal and hen kara this is the first commandment inshallah God Israel shukus tudien ki shukus to kiken shuga pal palane an kara kan kanyo jogo shuruadu tes kus penba Kie misher poinde kemite pora shangnel kie mite piny wi mon kie dite piny mon okay shurodu gong so the second one and then the third one kie men diodin chajo shurodu gong kake shuga lat kangwani ko han kusnyal milatere mila kusdu han kusmi gwan tela la nongarik neni tin yarka God can arrest nigga kas in diodien ken ŋuaan kala nyoza nok mishiro wany kati kur ti bas dor kanaitin noka ka kapka latka okay so mishalat kon gwame ngai kon gwame chalar gwame ni tumude shalat kon ko shuro gong shuro de taskus benma ka shuro de mo ko kosmere den ka shushur kos shu shoulder ka bas baro sho ka shushoda la sholi bam han kusnyal kusdu ko han kus ram shol shoda bang badwach okay so need one lador bukular oh my god this is not good you know kabi shoji shukar so bishole je bang for no reason shang ledenity jek tichigwa kanyok chalar kon ko tumude ti shang longokos in gwa in relro nindang bakel lene ga ke kalani kalet kudial kalanu let kudial sin
Kashang in barawdien ashang longada kusdu nukus nyal. Shu latsin jin amäni gaatku kinyeku kuwuni kana men tin latku. Kishu shu amäni hoku kajal wishdu min shidoru nyuɔr. Ko hankus nyal hankus chanyal kana piny shak yiëër amäni tenteredien. Kinindang bakel kashwa long ka barawdien ka kwish emo hankus nyal shwa shang longa pos kashwaje jaka mugwa mrelro. So mugwi kono gwame gan mara kan nyemare chalat kon plainly chalat kono gwa akos otungore kuɔr chokon kamngu chokon kamnin chokon kam ruëc da ŋuaan. Okay, ruëc cäkdä into two divisions. Ruëc da ŋuaan tinyam amar kin nogo kos. Ruëc da bakelo ko kiɛn chaga shad kamar kan nogo raan nere ko kiɛn. Ajen kwa kono joko ne kin ruëc da wal dial chaga summarize in two ko bu kuɔr bijin nok ka bijitaro kin jitbe bu ko nok ka kala da kwa. Because they all chukos chida nok ka bijitaro bu lok ka chukos chida lok ka bijitaro bu nok. Because and the spirit of kuji jaka ne because be nok je yekot chawo menterede one of the fruit a Holy Spirit mukule tage de daw mishal no. Okay, but chana rede mer gwiken ngoda ngwanate katan chaga yarga je kenin kwal shol leye ngwanien kele tage lo ko den chale Catholic Church mon kwal roje pop kana kom pobadan. Okay, so di kwen awona ko wal baro roy ni ngen kulwang na dawel ban mu koy kone kele nyam jane. And shaitan mangora the first thing ngor shaitan amicha kon la wi mon micha la rolnal kata shelal gaja ngai kon rolnal shelar an goro ba komna ba lan wi sharo kos goro ba shako kos goro ba pal shene ko kos ajene kwal joko je no jaga diale chu korete shelar ko malada moni thok chaga tedi chaga yor pinga jakel. Okay, kan ja ko stage chuo malad Lucifer ka chigo remain ko koskel mesha shaitan ta yor pingwame kan korkana sok kor modathin kor thok ka shangan ta winmon ta shaitan ta ko destroy gaje a changwi kone chi Yesu Kristo cha bablu kan korkana sok modathin mene ta mata kon pingwame ajen ku shaitaro da no mo ke ne de bukul shinga ka kel ko ka ne de tanu baga tere baga kula jakaw ne bigalat ka bikan galat ajen bukul ta go bana banne kos baga latin ka da baga nak ajen kul ta ko tega gwasko baben ke ngine ka dial plus ne ka tin ko yusko barwaino kos baga ben confused but jira mashro ko shola an goro ba shonkel ga Yesu Kristo chibu goro shoram chibu lengno man den lat karama den bu goro man lat ka kos nyal re barwaino ke ko be ken nyos do ko nyus ken taneten ku shaitan galalat ko bu gwad man baben ko be shaitan ben men velat bu gwad man baben ko be shaitan man velat mi to jenga ko ne ga and then we do cause because ngash ko bijalere. Okay, take care mede kono ngash rei luong ni danwal ci kwaro kos charoda nyos ko an kwaro kos don me kam yarar moneje shwaro dum mo ko kos mredien che nyoga lar kono ne en Jehovah kos don tala kos mredien. Okay, ngai kono Jehovah shot kwan ci kono nyoga ngash ka John shogodok basol bakel ko no kusne dia long sho kada kel na karo mosh ko ramo jongas cheblu beteg misalpe rame jagi shum kule lagat ko sanga tawa kos mun kule lagwan. Okay, mi jinile la ko jawjang ne dan diok chukos ko news no ro first akana kono kam warning ne to ken chukos lar kon ko ngode ka shwa jaga nem shwa jane yola ka jawmidi jogana lozo kos ka panya ko shi was lo be che tak palakos in shangwan dial yiëër
to dial we con we mon wame tawajen kwaro koskora da mu ba palle okay but the muchukul to wame tawache lay men sheben ga kel and if mission chi kware bible ka throughout the old testament chukos charo revealed to us ko jen koskel gara meshi yeshu kristo chalaben chagwan cheben yo fully oh jen kose jagje ka charo lat ko jen gat kos okay chikone nyogo gujba meneken jaga special ni pole kurwaje dial kukul me kurwaje kos kukul nongne de kwal shor jor goze kan ko raje shu kan ko ngach la raje ni sham en roine ga dial te gor la wa en pol shalka yeshu kristo ko bom kosnial mun kule la kwan he never hide anything okay but take kel mede ko no gulo ko tintini akene kwal lat ko tintini kos kan short kos ka bana go gudin details so that yo bi gwe kamu mumo kuda bakon dial bakon kam sok ko gware ke yede mishanati so chane jamur gwe mando dian akuyunga a doctrine shall trinity kemi shall kus dagwan ka gat ka ye kosin gware rode okay en ngije woni shabaka mu shabaka ngade en ngije me shabaka mu shabaka ji Seventh Day Adventist shabaka ji Jehovah Witness shabaka ji Presbyterian shabaka beka Catholic Church karame nonga gwaye betin wamene the first gwaye right now ko qui trinity ka during the 3rd century tao locus wuri chwale Tertullian ram kel kane dialte tetin ka dianete yes lo ko penyene so ejara me kulu ben kongu ejara me bug ngi jamon but tetin at that time most of the people te no ngajaraiden tao can agree with his idea okay but you can gwaj method kana wood michale praxian ko praxism ta chabalad ne te gwaj gar chole Tertullian amane chabalad lada jawode ngode and point agent cause agent chiro de transform lagade meshi yisho loironel chokulo nyogulu njoga lawane ne ijala ye ko la sharami la welo general la ramadine la tapoken chicken exists this is that's what bring the problem but come we kan nyogla de one sugar bakal bas ŋuaan to well lingal lo Israel kus nyal kus du a kus kel no kus nyal kus du ka loj du kelew ka sharu kelew and then ka bom du kelew mi jinu gweji jaga ta chalal ka jagwa the word inshallah kus du kwame kwaloy ka word inshallah Elohim ka to Hebrew okay but in the word chalo ini ye kunyal kus do you know but chawa lengaje Israel ta de goraje chawa Jehovah kusdun e Jehovah kel krada mugui konen point jene Jehovah man chakula lar ka Bible the word Jehovah should mu refer to the father of Jesus Christ mu kala shol ko ajan kuzen kulela gwan Yeshu Kristo okay this is also one of the thing when use kon ko to ngode and cause the Terai Bible is she cause dan dio ke shi kana dan Dr. Shurian Matkel a cause kel milet ka garani Yeshu Kristo okay mishi ko Rai Bible ga bija kanyo da kono nyoga ngaj bone gomen ka John Shogo diok bas wal bakal chaw go no cause ne diala long shugada kel karwada mosh ko ramu jo ngas sheblu betek tek misal pek ko ken kus gada jak piny ko bao ben quest bo ken gaje milad ni jakon in this language very plainly ko kus ejen jagada ni Yeshu Kristo ramesha jagwi mon anga e Yeshu Kristo kara me kujelo jaganga agwan jagamone mun kwal shol ko ne mun ku Bible lar ko ne jen okus okay and also mugui kon again move on a bit further here. So, use the con and point again this doctrine may take a course of one got to Kuzangwara. Tell a woman the eject in Chagore Bible. Okay? Problem Jene. Oh, 81. Lark and Otumudi.
lar ka no angusha lar ka je boy na ka should gon ka gat ka ye ko zangwara so which mean ko zakela. This is what everybody mean. But ngai ko no mishilo do goran bogo makara already. Take a right misha gorka. Let me open it. I think a lot jang ni. Lot jang ni shokarao. Lot jang ni shokarao best 38. Chana jammer ko a little bit. Guam melot ka kamesi shoga jandara with a badak. Oh boy, ka should gon ka gat ka ye ko zangwara roda. Melot ka sin jane. Ajen chaba repeat guamene kala jang ni shokarao best jando go the badak. Guamen Jesus John Peter chabro guame. So and Peter said unto them, Kashu Peter larke. Reader roko dior kun ka ye boinge. Yendia kishud Yeshu karaso ko ba dior kun baga palaka. Kaga kuja mone bia ye ko bia muji ye ga bia ko le jok. Mi juzu ni jana ko tumude. Lada nukos niam ko an kwaro kos ajen ramen kwangwane dial kwa ga la cäkdɛ. Mishi benga Yeshu karaso bene jen go kos. Okay? But shida ma benga kos bi Yeshu karaso bijaba. Ajen kwana dial kwa ga le joko and point sure cha kamna we mon ko ba nyinkos ba galat keje anga Yeshu karaso ko Yeshu karaso ajen cha latmu ajen cha lat kamran kan kos ko mete ga me brane jaga kos be jek through Yeshu karaso ajen kwana la boy ke sure Yeshu karaso ajen kwane dial kwa ga le fus ke sure Yeshu karaso ajen kwane dial ta ke jos kwa ga le kuna la pal kwidin ke sure Yeshu karaso ajen kwane dial kwa ga le bless kwa ke pos ka ke sure Yeshu karaso ko Yeshu karaso ajen sure cha kamne dial. Okay? And then mishukule bengo kos chilat kos cäkdɛ lat without the Holy Spirit. Ko kuat jiran tele melade. Kamenuro kos ko nene berko be let through me. Mishuro kula kam kos chiti diala ko chiko kula pel. Because bokolo ben rei do ke yede. And then again bokolo belare. Again ku Jesus the lar ko karwaine the lar share wa jaban tere da ajar wa jane. Ka chanyo ko lar kon bo tumude men tere dan bum ni jen kamen tarewa angu tarewa tani shaitan tani jarewa kamen tareda nanga akus agenda tareda ke yiye da mona kachi Jesus la larkon plainly chi Jesus la larkon a Josh ka John sugar jok bas jandaro ko handu anga si gramu jawro ling babarede ka ba miskel ka je ka ba miskel ka Yeshu karasu je ba men chama ba jen we mon ronal gomi ba beredu physically no it is the Holy Spirit bebereidu Yeshu karasu bebereidu kanga ke yiëër ka chenyo galar kon ka John shogo wal ŋuaan verse 20 think verse 23 ko ramu ngot ko lot ngutere bu gwara no kan kono gwar ba ko ben ba ko bishingreide chela de judge kan tone kan diala do ajen ko kono lar kon so mi nyos ne kon en ngi sha no ngwame akel mutede akel mu kusko shode a jaramen kujele no ngwame ko goro nene bana woshka palon ko kulela pal gamen kulela kuzin dinejen mun ko la pal ka gadani Yeshu karaso ko benedi ko ken bana non ko babon pal no kusno dit babu pal no kusno dien bana bu met keje ngay ko no shaytan gon met ka nyinga diala la lede la ka lede do mi mere na ka ke te gor ko nene ba tok ba janga ko goro bana woj kajen goro bana woj kajen sogan ta kula nyosna kus but jinni mar ke damar mi wi bible wuje kwen bijare boyga kaci kwat ci ko ko doga bijal ka sok be nen ka talambe ba bas ka kwire mu wi kono nya gome ka John shogo wal baro bas jo John shogo wal baro bas kala waga do chawade chaw pal ka kwi pal Yeshu ka kwi jang nake and this is the thing mishalar pal Yeshu ka kwi jang nake jin mone a jin jag Yeshu kristo ko ta shi Yeshu kristo shi jaga chaga shawge ka chaga jugna chay jaka wäär ka shud kala ga ne dial ka shud gon ka gat kozin
Ka shotgun ka gat ka ye ku zangare ro ramun ti dial to gongas. Jen kula la jen ga Bible ko ngi je shi Yesu Kristo ti jishol ka your responsibility ko broja man biola. Okay? Ka cha wo bonya ka ne dial bonya ka ne dial tede ne dial to roine to gongas. Let me tell you the truth. Ray locus ni dial ta chari alaga ko ka pastor boyna tone. Okay? But me a Bible, according to the Bible, she pastor krada dana bonyane. Jira mamo mitte go gwa mi chuuthin ke chine de chu la roikot. A chika Yesu Kristo chikan gangas. Ko shi boyne ga karado, chu boyne ga ka pastor, chu boyne ga ka lokot, boyne ga ka Yesu Kristo. Jira mamo ti ka longo ne to di ka lak ke shi Yesu Kristo ko ladin symbol mun yozo shi ga luko ka shi ga tega nyok ka Yesu Kristo. Okay? So chumutere chala kon but take kel mishalar gomene chawodi chaw pal Yesu ka kwijang nge mi jini ko ne ke lew di wonen si Yesu le already ko tumude shiwen pal ka kwine ne ti kamen korada but pal abana ka kwiden men ka ne diala bu ngas one day. Okay, kamu goje gomene shalar gomene chawa ka kor ka me si Yesu roine ti top lat so nyale ka showe gwadin shi gwazben point gadu ko de gadu di point ko shija kamlong wi ne ni dial midere mojne dial ti shikamje tek misal pek Yesu kamana tek misal pek ko kwingu ko kwiliare dia shi Yesu liwo jamu wujo ngas ko Yesu wujo gor bumutere chaw butek mudorar bi jeg but chena kulu balle gwa men ka bas jok chaw kamame agentek mudorare no ngashkiji agin kus in tok kara ngashkiji agin kus in so kara kana gadini Yesu Kristo meshija da mara kenya mara Bible speaking plainly urun mu wata gamo kono pala shi kono guru shi kono pala ko ne kan kuzinyos kon bu kono pal because kan kono gor ko ne bu kon so ko bu kono accept ka tan chala kon gaje gor kono ne mene ajata dia waje ne shi korkus the sok chala kaje but let me bring it in a way that could fit into what I believe ajen ku kono len bo kan royal kus dial kan Bible dial cha duet cha thangen cha ga shonda iniken cha thangen cha meaning iniken cha ga get but Bible and could show a little bit more men kunala la nyosok is only King James Bible ajen la ne tu mon kula ne la mite garam goro ba sokos belat ko gwade goro bitike King James Bible secondly and point again Bible ku kono la use kon nuere men cha tung nuere dan kula written Bible ku kono la use wala men cha tung nuere men ku kono la men cha tung nuere men cha kula read ka tung nuere Bible mo read ke je ka bogu shol New International Version okay point again Bible mo take error na tungwana long take tungwana long te tang bas ne ta wo radian okay mi jinu ko ne yata ku ga jan ku la ne mi jinu ko ne King James Bible loji je ko tung nuere ke jinu ko ne tung nuere men Allah shar mo ga bongna daro to gol chicken men ambugo dan chaga ger ta tungwana long chaga garadian ta tungwana long chaga kamra radian ta tang bas ne chaga kamra you can't find them okay I'll come up with that presentation one day baga nyodi in comparison ko ka basni de tungortno ka King James ka basni de chawojo ka jana NIV ambugo ta kon nuare NIV ke roi kod min jadid min cha loju mon so shejan ngade she complete Bible me ta kon but ko roi no kos mission to kono kon because the thanken bakaw kamnedin kwan ganu tung nor ko den kan tung ngle kan kon betege way be ko kos dan let kon ke mitege madak baka fulfill in so many ways ajana la kula la ka leng rai no kan men ken ko re Bible tung nor be uleng ne jalar ke jaran but be you understand because all the lord in such a way so come we con again gwame men the den en chile man ke loko den kwala sholo loko jirom man kwala roja pop men the den chi gana no re Christianity ke re lo kuzni
apal kuzni guaini, apal kuzni ti cäätdɛ. Okay? And this is one of the example. Ken la mere me shi Yeshu Kristo me sheda. Shi kana tat ala point chamoy kungu chamoy ka gan maroma la kana pala la wi kana ho ne and point den Yeshu Kristo jen chigama la wane ne gat shi dini jen kaman badda dinu man insaje we china da wa gat badda wonen na kaman ko gbe kino man dong dini man dong tieng jen kana shaw so mi te ga mu gor ga shaw ba wa jeng ye through ciök jen talel kana ga jen chigen Yeshu Kristo chikane jagama talot so la kana wala pal kan through Mary ko be kan mush dia kan gor ko ko be kan ka project can you know. And secondly, as a deception and point jen mi takula ta da la Mary gwamo shejen Mary me dab Yeshu Kristo ka gada ro me shejen gade dab ko mi kwal sholo Yeshu Kristo no ne mene akos je Babylon ne cha no ŋuaan ku chankoro lo toko bar tokten a shing mi sholo Samramis kana gada mi sholo Tammuz me shege kule la man Nimrod me chi Nimrod kule ko Nimrod ko ne man me chi kule beliu and then chungutede to toy kalar ne telet ke je ke tela ko kula la daga to toy ke one of them me chi ne dia ta ko pel go shi showde me kule la gada cheliu ne dia ta ko shol to wanao and point in Nimrod me chi liu to wang shang so me chi shang me chi lep chi boy de pen point and then cha burut ka gada me jin chokolo bada bone and then chi ne dia to kuwanta and point in Nimrod ko kana liu ta bana shang bana japal ka tayel ko Nimrod pal ga jagwa yango de tag and then chana ko joko irun muawlu ngu butogo chawa bo wang shang bo ka wang pat the spirit ke yere bo wang pat in such a way irun bi amutede bi apai bi akopal ajin kuil nen ko tega ne pal shang kan jibabal ne kapal ga pai okay kajen gwa ko to ko bangulel ba kuzandok ba to ko palten ke kapal kuzni dan jogati ke pal kuzni ko ne ba shang ba japal amto rodo ne ka Babylon me chakulu nongre lokut kap me chakulu nongre lokos ka Catholic Church ka gwaye cha luku ne dial ta ga galata ne lokut Catholic tin jene sha shang lo ma ku ger ko ba pal na pal ga shang la shang pal ga jala shang jol jene ku ko ne ne ko la shol Sunday ga je ko lodo nungu shang me la pal ga ne shang ja shang sun sun lodo nungu lodo ni shang lebo nyos kane janao a shang me a jen shang la shang ta nyala mona pal ga English made it clear chitugling ne je lebna wo amukule ta ko ne ni jira ndiro de thij bono amu shal ga shang ga ko ngoda wane ne pal na ga goma ka pal ga no ko diro de thij banne ti ŋuaan sha gorno jalna ka wa ko ne bina jal ko lo ko do medi she marathano a chang pal kan ga shang nyam both in ga kake this is ignorant Yeshua benurun chejibi jogo ne beribe kan ko ne tikelin she mor but tieni jijin karwaru ko ci sok ci jogor ke shi kace jogor kane dial tan doy no mot ko sk shoken sha gor ko ba ko los Bible lar ko tel kan te me be kan je so and I'm telling you ne dial ta ngot ko gor ko ba ko doy shoken be kan go ga tisalot ngai kan ne menjen ta gore Bible ko shina no gor ko ne be gor ko gore you'll get your reward in portion chan la ni je ko ne pal ga shang lo ma be kan te ga be kan je everybody take a mulode mane ga ne shang lo ma ci kan jago kan ngode shikan kozon ko shikan para Bible ga wo ka ning ni to ko ken ngodo ba to kan gare ken de gorgan Bible gore jawone ne bu kon gore men cha latin bu kon shongo men tin ci kon bu gor ko ne dol kon na kon point ni jen shaitan ne de kula te kel ga aken ko le use ne ka tone ne de kula te kel ga aken be use ne ka ko bu kan prosecute run and let me tell you this chalar ko ne banne ko ba ga la de je ka kirwai ne ko Yeshu Kristo
akana ne na ga jirom ko ga jirom te pode jak akana ne na ga jirom ne de to ko be la de jak ke Jews themselves ka kan ji lwa ko te kul te kel gaje akene to go du yeshu kana la de jak akene la goro da bok akene la ja khut akene de shilo kap shwa akene de shibun kok akene de shilo buluk me chicken kulo go okay tele we me de kan naga kana kulo kan chu kana kulo kam jirom ko ne ram kwana naga jane chine gor ko ne be ne kame shi Paul me shi Peter me chigal bangi kana John re lwa ko ni kana chwa be yen ke jogo chine gor ko ne bia right ke should Jesus nyok ko ngidun tene dum man chaga convince la biyene dial biyen ga gwe ko biyen ga jakob ga ne gwe ko ne chine ber chine lat ko chine Yesu Kristo chine nak okay so jira malim no te ga ne te bala de jek ite ga kum mu be ne bana bala de jek ko kirwai ne ko o ken wongu ken ga ne lep ken lat ko ken to ko be lat ka ngor Yesu Kristo ko shaitan as much as charomoy ke nega outside ti logo baroy ko bajaleng mene raylo ko charomoy ko boss ti chaloy de rit ko charoy ko chabalat ko gwada nong ne lat kaje tire ne ko mi chi wi lo ko de jugna chi mero de no moy ko batolone cha men cha ga de gor cha ga de lat ta ya jogo to chuglat ko bloy na bi ga jega ka bene ni wan bi ga ga betaga ne di wan bro de lo jala jitaru mene kan panke ne di kula bod raylo ko because we jagane dialko big jere lokot why because their attention is not what is not preaching the truth gospel but tinisharen ko and now one ray lokot ba muj ba ko tol kana wal and then bokul to me jakana kajen kuji ejen ku ko la laro kay zikel chogo bangan ko joga jaga mo lugo mo togo ne ray lo ada togo ne ko boss nyam ko ngaje je eno mi tega mi jang mo ray lokot kana mo tega mo go mo betin la be through boss kakan boss li shaitan kon ya kam ne ga kanyam kata ce boss ji juice ce ga kon kap ka ne kanyam me ce boss ji juice ce ga kap ce ga ba marji farisi ngo me ci bito ji juice dial go ke ne men lat kanen a can ci Yesu Kristo ce roi ko tsalan a can ci Yesu Kristo ce miracle to wan ce ga la reina da ce wannan ta ga lep ce don ce ga jaga jal ka ce roi ko tsala da ce loina ruone mu bodo ben menedial bu te tara ko kan gan lanu wong nen kam la roi ko da we can boss it is even today native one gorgono bo shong nyam na gorgono benedi one bu roje goka gorgono ba ke ga shon mu go but ka bible chelar ba nyer native one ka ba nang nyam boss no lo kuzni ka ba nang nyam long ne ka kwishor gada dumno shwa dier kamen belan ko men belan one day ba kam ye straight away go and chai nang nyam la men shang go mi chi chongtin ko broy ko belan at that time bungutere because beji kamen blood at that time ko mo broy jane broy ni ko ro ko sita men shi da ko ne bishonga jane so mu ku kono go me chungutere chanong aken ji catholic ko bungutere bete ko kus goyne to batas to binaruren gong nyamnen now ko ngai keno ne lu kus ndo ko ken gana allow balad openly she go on to the example ko kan de kun kan ngala tat taga tat la kwane taga tat la la kwane de lat ka tenna kene damne de lat ka tishong na kene de lat ka tenna de lat ka jinna okay brand and cross ci gëna kula lel mu ku kana la rom la tang ka ci kana tam ni ken cha Yesu Kristo cha partin and then bai ja ko ne bi rom la kwat and then cha mu ga te ko ne bi pal ga jala ko ne ga kan tek ta tone but ka ci right ko the lar straight away chwarun moy ko kus chwarun tas kus wen bang ene dorme sher ka dorme te piny kan mi sher ka dorme te rol nyal don't do it chalar kon so which mean mu look bible no kon kon ne mi pal kon ngai kon Yesu Kristo chawrol nyal okay
tala point ko da ko na lar ko ne lel korodan tazika ka cross ne lel korodan tazika ka cross ne ke lel korodan tazika ka yeshu mi cha podja bo ko na la point duel ke ba mere ke na gan mi churu ne murom ga de bakal kan bakal la ka tara ne bakal kan de diala kon pal ga ku goyne ga kan ni mar ke da mar mi de ji nyuuth kala mana me bi ko na kan ji juice ka ta ga joko pal la de lo ko ke je tele mi chi kana lapten accept te chi cuɔr kus ki jogla de ka ta ga lo ko de rol ne okay menen lo ko de kon tin gome ci ko na da mo ke te diala ro diala de ka kan cuɔr kus la de lo kus ka do ba me wadu mi cha jan na ka ta ke sep kala rana bin shang be jibi jogo na meni jen sebe na ka wadu what will come di raw ko kwide wala di ga ko kwide di ga ko sharame yonga no wadu yonga no ta wadu ta jan na ka mu gui kon cross ni shang mu kap ke jen shang up and down news kono na o ta gwalon ko ta Yesu Kristo ta na ka jen cross me we are mocking Jesus Christ melar Yesu ka jawo ne ramu jaz ngabdo waje kap we can change a capture on she don't bro your cross don't Jesus do could accept no and point in a cross as a symbol mulon red dial be jek ku Yesu Kristo me news Yesu ni je ko we can shirik dial be jek ku we can chiga lonko be ka rut chiro do lonko ne bi general kwara she bro your cross do she bro mo ka do mi tet kan de diala de chukon even that modern technology jago turge picture bagal point en kan de diala kon ko palkus no goyne de lemni jinni mar ke damar please mi lede ka kan tone mi tige tara do mi cha mo ke tur Jesus kan mere jago torten please young ne ke shoot Jesus mi tige cross mi the point do le ki ci tor godnu ko diala tekenen palkus te diala to symbol diala ton lan ka ray loy min kulela the true living church of God palnukus karay loydu kana letku shu palke all this kind of symbol dial the dial we konga should shaitan roda ka karayden ejen ku kona la neno ray lo ko catholic nguta teno tite dial tan chaga tor chaga tel ga pam la rana ba brodo gongtan menen kan communities walde ci liw chaga tel bon ka pam kongo da palga ga bon kaga neti ci liw ko ci dam liw managen mere mu ku kan de lo pel ga jog do managen e jarom ga do te liw wona ta koñ libe no shango Yesu Kristo ben ci Yesu Kristo liw ga kuida bona shango Yesu Kristo shango ben ramalim no ba worol ngal kana ne diala ba jej liske okay so kamu ku kone nyogo mu ku kone ka message shogo bakel to ka pale ine ci Jesus lar jaga ka pale ine gwara mintinyal ashudu loske akwerbe mi news Jesus ni jana ho ne tele we mi nongdi mutede tele we mi nongdi ro lel ko yes te ne de lelo pale mary eman ko do ko all this thing no chawa pale ine joga jaga pale ne gwara mintinyal ashudu loske akwerbe pale dialo kan nga woken gokos kashenyo galar kon ga ji Philippi shogaro bas wal to ga shudi Yesu Kristo bu mol dial rogong ne dial tintinyal kene piny mon ka bileb dial elat eno Yesu Kristo akwar ko kui ponyokos en la gwar tintinyal kenyene bine dial bu shuken bu ne dial bu mol ken gong ka shudi Yesu Kristo ka ba kuske lew baja pal ka kui ponyokos en la gwar tintinyal ka timo sinem
Shogoro bes de chawo ka kus akel karam kel asin mitakam kos kananas ajaran kristo Yeshu Kristo. The Bible let the corner George ko te karam kel mitakam ran kana kus ramamonga Yeshu Kristo be ko baran bamat kana gwan e kujala jak min kula ko se do wi kwam kwara ko min ti jak min ti diene de jandara wi do ŋuaan nyam na ka leida ŋuaan ka pal ga jeni shang miral goiro ajara me jag Yeshu Kristo ka jan gwan Yeshu Kristo min kula la ko se ko na joga janda kon palaje ka jan ko la balar kon go te ram kel mit kam kos kana nas ramon shali Yeshu Kristo. Now mi jini wi pale gwami you can go into the extent ko I'm not pointing fingers but tell let kenga can tell the Bible be karama nongda bas be kana nyo sok. Okay, gan maru wi mon ke lew de jongni ya kelame many Catholic Church take a day to one let ko zaka ko lodin ke lew but they look right now jira mona gwa teeth none she gwa kana tega bergwam lat ka right question bergwam falgano question bergwam gor gana men cha gore Bible listen when Bible kasi kos kloy de kelo bejinyo sogre ken pal kuz goyni dial cha lat Bible ga le roden en point again kom en chlo ko do me yapin again kom lat ka news shogo waldok again lat ka news shogo baraw o dumuni a kom shaitan che pop che wala latin ko bana ko le met karede beten dial no ne lat be ko ko latin let pop ke chigatan baga kus che lat ke chiga jugu ya lat ne me burwai ne ke jar kam gad ke men burwai ne ke jaka otide bi ke jaka go so mi tege lad me be che ko lar ba go mi tege ramla re ye go ka jene tege leg mi chalaga kala ga macho ben ga gwade ka jogo ni yo be chana jen chana kustu ko ken chana ga fal jana nyogo lobo shawe ko shaitan la roda pele la kus jen ko na le joko ba maji da maja ko da pennyal anga me shi maja ga jaw pennyal ilaja me shi pal ko gogbal ti kurwanu jen wudi jen die me cha ga jogo chana pal ramo maj jago be pen nyal ajara mata ko kus en tok meja pal meja maj pen tanga ji jen kus so kan lati jila de to chawo bi shaitan kala okay bi shaitan kala ko goro benne kus baka men ban meken wangu pal penya gwa meken wangu pal penya gwa abi ngash ko ne tan jala da kus what are they bro jigala baji met easily ka bro ko zum kula la so betere bi pal shigur ko gwada chelat ke so mu ko ne nyogwa kala no den cha non re lwa ko christian mi tetetene wal mi kala no den tan ko do shet ko ke jenyok a pal shang njol mu kule la pal na ga sunday ga je okay kata enyam ke ga gwaze enyam china pal ga shang njol nete wal ke ni Old Testament pal kan ka shang and baro den sha gore Bible ga mu kule la Saturday today jag Yeshu Kristo mi charo yonel pal kan ga shang en baro den mu kule la Saturday mu kule la shang wala ga amäni gwaze chumutere meshi power lemon ki power drum meshi ben ko sharp cuɔr chaja kam pop cuɔr lo ko kana cuɔr we chaja kam pop kel jen gwaye chumutere chu pop choro ko mat kane Constantine chu mutere
The shang long chalk will get, and then chalk will be the album of pal, the shang. Chicken a lot of and point again Garishal Constantine, again Gararachi your pinko, a toga wallet. Cha your pinko, come what? Benedial, bigger pal, Kashang, Shang, and Loska. Shal can shang a la pal shang again. E shang Loska. No Ramuja would tell Ramamu Batagungu, Batagriako by Yenki by the Jen Quillen. Shall get the dark ages of which our Bible charger come now. Bible kunale la kam boy charger with tenanas. Kache take a nung with deed, Mr. Ramale Luxon, Kuma Manong de Jukul look, a Jaram Kularinko, Goro Naganedia. I didn't go a shall get Kurundetinare Moscow. Kachu coast to the chogo wood. Coach and apple, what a woman, all the time you shaitan Palmon Goro, Lloyd the Kelu. Kachalar con coke in the jogger. The Michigan a monoba talk, but talk a worse way in time to get jet. Tawan an area of Mother Ramishim and then Changamiko with more by the talk lot. Goro, Jinyamarama Kidamaramo. Michiro the Lush, Kitchero the Shalko, Goro be issue Christo Bigor. Nishni Jacoan and a ladich Camro the Cobel at the land beneath it. Nainiroko Regan be degrade, what kind of rig expect that? Real Roduka Kongi Jariak that talk any time Kurwine to tell. Yen shook pinko jet and take dunamane, chew value more than Rekos and Kulut of Nejana. Ko between one along book a talk, come to yen a gun more of a curicos, come to yen a jilwakos of a curicot, come to yen a sheer more of a curicot, come to yen a jewajamok of curicos. She took a markaran. Native margajit, Canada la Rekos, Kajike. Meku yeshu cursola loikone. Nay, the altar she mare canata linger wine costity. Chicken to one native linger wine costity a cupcake. She obling the jabasi to write costellar no. Me willing, Kawil let come into write codalar. A jindaman yeshu curso. Kajin man, Kajin one. But Mila, when you rail with co guru, Baju, Nen guru, and a bow ladanga teletokaran, just go in a chargeable cake, a jerk. You value the title of Tagaji, Kanishanga Tagajita, Koshigoro Baju Kukuirainukos. You are lying to yourself. Jayan Road. Kajaya Jai Shukarasu Gaja, Urun Bija Shukarasu, Bajija in Amguan. Take a more Mamaka Kwanga, she gorgo be Jogomat Kwang Jaga, just ko she gorbu Marun Bagua, Urun Bija Shukarasu, Joga, I don't know you. Take a new more Kedamor Miller, she gorgo be lade. Koshi Gorko and Nebukagaji, keep a maroon medak. Run be issue, but you jog, needed Lugan because of you. Because dear Chikoda come like one codi larke, Kakino larke. Take a damor can you more take a tergana, Kakino jogan and a tershagua. Run because the joke company. Jin ponyo, Charles Rodon and a Gerancos, Chiga tergana. It is not the way of life. Can the dialogue of God Mara Kenya Mare? And over the surely a Christian, she is something simple. We can just simple call a wooden allow, Bunalunjok, Bunabolo Lenikin. We can just, this is the way to be a Christian. No, Yalar Kono Guaco and Nene, Nay Dialiship and Giji Shukaraso, Telagaquest, Kojel can be ye, Boske ye. So when we Ramshaw or a Christian, Michel Rodwin begin a Christian. Go over to the nook, go over to the Teslash, go over to the Lebida. Go to the Shang Mola, go to the Libida. Can the dial mush yaka diala chalat? Can a day yaka diala chalat go to Baka Jagrade? Mo I young the day fire do, Shijin Chriso, Shijin Christian, a Shanshal Road with Christian. And Oshal Road with Christian, Numarke Damar, what it in we want Tiga Australia, Tiga USA, Tiga Canada, Tiga Africa, Tiga Europe, Tiga Middle East. Please, Ling Men Lada. And no shawl rodo within Christian. She should collect a should cotton blood. Comikini ye should curse ko being us a la talk. Nes the cotton ladder. Chigala grey lad. Nes the cotton shalar. Leather galajala jalish ye should curse so she damn.
Okay? Kajin mugoro bukante ga bejek locus down well bigangas. Niga tan taga gorga je a shiga tan taga loy kajena. Kodi shi da laringa da Yeshu Kristo kalogu loko. Kachi da lar logu loko inga da Yeshu Kristo. Yeshu Kristo kan loko chiga dama da karawti jalke. Ko Yeshu bajukulu present alarama guruay no gwan. Kajal katan gora ko kan loko melat kane news kano pal kuzni ogway jaga pal no kuzin nyal. News kano chunro do tas kuswenma. News kano ne shu dom shukul shu te diala kon chukule. News kano na many dwer michiro do kul woy ka dwer kus ka ta chiro woy ka dwer gaje dwer chiu mam ajen bi Yeshu kulo stand for you be kulo defend no rama mania ngai kono no way noare mite ga rama chimi jek chelan a shanga dial changok chagalat mite ga gwa rama ngai ka shianda rama mani rama gwa ke gada ngai ka shianda gada gwa mite ka mita lada wala ka cha tok cha yora kana ne ben le ne tin wana won no rama mani chana badala akai la ja defend kana ne ben ko ngai ka je shianda gwaye ajen ta ga Yeshu Kristo mite ka mishi mam niji la we shungo ko gwan ba wona mani am my faithful servant my faithful follower aramu gura ko loyde kendo am chala de ngaje met shaytan jetan and then be jorwe kan belak joy clean but jira mu gulu shin ko tulungot ko ni shang durni tin shang 24/7 ko cha laran wat tulunguni chawa dwer jira mu gulu shin shang dwer ni shang law nyobu no reden can you show Yeshu Kristo balaga go with him? Do you think Jesus will come and take you all the time and wash you? No. Talar any dwer milarana and neje. Tell a little Peter. Ko lul kel kara jen cha kamran go piran. Mu konung mot bir kon ngai kon tell a lul me den cha mun ko bran belu go Peter no. Okay? Mu kon gardenin mila kene bi belak. Benyogo loji twag bongar. Do you think letting a car be like both? No. And la japele until Chiloja talk. Me will talk yo, Bukulu can Bukulu Bala. But in Shangduer and Miwa Palga no content. Go over Lojan talk a rule. Is either you can live, Kiwi issue Bokon Mountain. Cabin issue, Tele, Cantega, Ketela Paladuer, come a well and Morton. Come we live, Chilure Duereku. Tele, Palacam Belojak. One day could your palga jaga because to could see the palaga come to liu telemele lad anymore. So a gen quacon logo gun mara kenya mare. Can the diality pal shango ba quote ba pal ibetaganedi bu palga shang in jol. The mensha bago cos be luakot be gare luakot jiɔam krame nongen anga a pop jen a nong. Okay? Jen chakula gorgwa me. Jen chakula gorgwa the many no ka Catholic a bomb pop a bomb pop ka jiɔam. Okay? A bomb pop me no chaka many no pop can query shale Constantine. No can target ka paidok that 7 ka paidok ke 3 karon kudok with the janara with the. Okay? So mugu ikon gwamene ajene kwala balar kon cause gan Israel kode tit shang longa chawo kanwe tit shang jol cause kana pal shang jol melat ka shang jol mechu kudwa abwai tawana mechu kudwa abwai tawano ajene lat ka shang jol shang mbarawo den long no cause kaje. Okay? But today, Nate one we mourn Palna Sunday. Trust me, Shagaman Talar, Ray, Ryan can use. Oh, Nene, Chile, Chinyang Shabom the Shekam lay. Kashune Dial Chale Shwaja Gor, Guy can Adam, another shark lay. Kashwaja Chwanyang Shwaja Pal, Coach of Bomb the Shaja come lay.
en shang in jul mo kwa shang la pal gaje mi ta ko lo jo te Christian to pal ka shang in jul Sunday cha pal ko gaje according to the Bible pal ga ni shaitan me shi bom na kampo period ko roi nu ko stagalar ko la de ka gwadin ramu ga ga yo ko mo cha lar shang lem ke Sunday pal ga ni shang kaje ke pal ga ni shaitan ga ko shol ni short ko akam du yeno ko ci Bible lar roi nu ko mus ka sharka ni ga sep tala ramu chama sep tala ramu chama tem ga sep aboro pal pinyi pa ka mashara mate ga mi shetem mi cha item ga sep biro yor nyual be pëkni cha ide mi tem ga sep aboro pal pinyi ba ka ci warap me ken roi nu ko siti mi te ga mi ci kana wo yet kana ma ladije ka guje wona ne don ladije go abar ka kula ga ga mu sawo yet ke is because men chao yet ko roi nu ko so ban mi shikana yet ko chlo de je ka je ngai ne wona ne shi so ni marke da mar mu goro pal ko kus gurun lu ga dawel pal ko kus ka shang longa tele shang mun de ne runu bu bla wona ne no e bala wo ben run ke baro ri ru no shang wala ga ejen shang shi ko kus kam ji ko be mind be make je ko you don't know what will happen tomorrow kan de dialate katicha kam kon go look kon ga but ko bi ka ta gwas mi bi kan ta longa je o shiga kap ka shiga langane eno bna pal ka shangin jul pal gan shanga je ka do be no ngaje gaje o ken tayla kan kut shang la kana pal gaje shikana gor ko ne bi kana woy atam sa shaitan ta pel gaje ko be ne ko le la ne kos baka ben bodrar anen baka nan ko ne wa pal ga shap ban ngash ke no dong tumude e pal ga no kos ba charo de pel ko shaitan gon met ka chable kana do ben so all right kamu goy ko na ga Daniel shogo baro bes janara wudi die chawade kajen kwaramo barash jek ko kos indeed dinijen kaba ne kos indeed nijen shush kaba jahon ko gera gwas tima kana ngot kaba ne kos bagala cäkdɛ kan yenenen the purpose of ngoro wonene ba ngot kos baga ger ko ko ger chebelo ngod la pal ga kos bina end up into worshiping something different kaba gwatim nga baja ger gwatim nga la gwan kwa kut man kwa kut kwa le la tem nga every shang longa ko shawa chelet kinin dambaro ka chawa cha ya kam shang longa ko biya kula nga jaja bien kula le wetim rɛlɛ nu kun ko te diala de akwar kus ejen kam gane kanyen nen so be won ko kan ta tonel la daga kanyen and also mugo ikono gome chelare de chawa on the pop crown ki kumna mala la the wide kuma mala po ala the wide mugo yena gonin dial tikel wako ten kuma mandan tega gome cha gordon cha gor vicarious filade mulur no tumude nyo the no aramen shunka gwayi shukar so wi mona me ejen kuyina lela nena ko ne kan ne kon ke gan mana kon ke nya mana kon te daga Catholic Church te ga michi kana dalaka la chala charaga sandu charaga dul method la ram kule la bishop ke ram kule la bishop shon kujimi and then ram kule la wandwere bishon kujimi and then bukule ben buwa chola ja gwadin hen tiang te ga shing michi ne toy kacha be pen loy da wona ne me dwer please pele dwer gaga then ba jogo che dwer ko chaka palaga wer but kacha lare kor ko jende dwer palaga kachi yishu nyoga lar ko to ngode shwara mudien shwara an choje chol wi mon gwa mene gwa din ko tin gurun kel metrol nel ramen shu kudare la ka di shol gur ramen shida kana ramen shol gur ko shede je kana ramen shida but she does show in spiritual way she does show kata yegara mo guru la kata nongi kwar ko sti show ne kenine so tumude jikene lat ke jaganta mo no bono ayo ke janta mo
Bisholo vicarious philadema a representative of Yeshu Christ we monome ejen kugala jako nene chicken Yeshu Christ chicken la value so much so let can ŋuaan deal through pop ko ngai kana o kana deal kan pop kan value that title ke all the ownership belong the come Yeshu Christ ba come pop and so automatically it's going to Lucifer ko kule la shaitan okay kadaniel shugaro bas jandara wada raw tawada kashu daniel we apostle kashirkos fora amäni shankel ko pel kan bom kenyen ke jella gere sangni kana dangni runi wujo kwar to kaba kwar ti kong gwal gosni kien kajen kamane tin pel ngesh ŋuane kakamane tin ngash ka ŋuak tit kenyen so chumutere chalare straight away ko nene raman to ka long ko da gos kana da gos da ka ger anga akwarkus ajen ta ka long ko da sangni da ka ger kana gos dial tin kwala shol ko gos tima ki sham kana ngot kan dial ajen ta ka long ko da ka ger ban mekana ga ger ramo ben ko ger ke he's in trouble kajen wa kon logo boko bung news ko rega karamu ruwai ne tidin mu wata ga mu kamra radian ba tan kana ta ga ba wai kaje karamu ta ga mu reptin ba reg diala cha gore ruwai ne tidin ba ka rebuide chalat plain le ko tel ramu goro ne mutere and shaitan ngaje je already ramu mai okay ban mun gore dole no retin wan ka goro ba ta ga ne ta baje wan ka ke okay tawaka ga kujamo tawaka ga kuitong down well ray kware meme bu kwar dien bu kwar down well rejection ka bu kwar mudong loben korean kajen kwar mo betaga da ka kwar tenyam ka bu kwar dang jok bu kwar dang no wash kajen kwar mo barash jek kokos indinijan ka ba ne kos indeed nijan shush kabije on no gera gwas tima kana what kaba nekos lasterede kurundangdok kenus brothers and sisters dia lega chalat ko kwidu jira mashuro de shol ko jira record now tekel mugoro de la kon ko kwiwut kana me a video method mugoro ba play and wudeme aran bishop kaji Catholic Church take a wood Michelle John Carey Ramone ran 7th Adventist take a conference similar there but this guy he ye could lawyer touch ko bata kamu ba nyomna kajin gwazo ko ngai kona ran tante rai dure the kwar ku za gorko mutede the kwar ku za gorko ne baramone be use ko ba right ko ba so ba jane okay so she would monitor right jogane dial ko chay jogin ji win mondial mu wata karamu waje nyoda rai bible ka kelli wo me eno chaja gorko bna long shang jol ka jok tawara mamone abaka babu mo ke yuti kiskel dollar tene dial jogumu wata karamu waje wajek tawara mamone abaka babu mo ke yuti kis dollar icha gor bna long shang jol tala ramishi bana shang kel balemi ne de ku dole la jar miram kel shukulo pera radian nyuuth janaba ko ne en shang longa na me shang longa me chaba jego pal na shang jul pal na sunday chawech kana gorgo bible ka kan ko lar chawa e pop e jen no ngomone ko nyuuth janaba ko ne te ga long ko da nyim kus da ga che telat chana jamalen so I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible.
It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. So gan mar kan nyemare malale malale jalar ko nene chilling to jok to. You heard it from the horse mouth. So a general kona we ko mission lar ke jawan nene take a leadership ni bana sham take a tangna bla gorgo beken liep amäni chile da mo chokon bani yo baran ko sham ba ko wa kadung chikon ling no raja dan ta chile da mo chana da sham. Okay, right ko lade right ko tethin raja ko kon ten diala le rodian wish kon ga can still jell kon share kon go rom la ram ma sham ga yak brane jithen baju kept the next one and then she kon care. Okay, kan wayni diala sha gor go mene le ko rodian nya mar kan mar kwa ga fulfill wi kon ga ne wangdan nen kon shaitan lede dara min cha kulu gujela kulu chukoro kulu rom gan shaitan. And then mina kulu we kuna la nene tigden ko yes ram to ku tagari gane. Okay,
tela ramala gwan mara shaitan milat ko zaga ka wuj mo ku kola tatin ta tela mal matarede mi ejin rame ngeje wonne ne guru kwar kus kala de jaka kalloy de kelo. Okay, so mugui kone nyogwa ka Daniel shogaro verse 41. Daniel shogaro verse den ŋuaan de kel chawo ka kwishon nuga te ga ne te shinen tin sanken landit ka sanken mun en namo badak bada kware karo dumni o be bom mitot mishet ka bom landida bos dothin shet ka min shimunen charo liom ka landit shene ka min yet shong nuka sangde landit ka sangde indong amun ino en kwar amo bisangde bom ka bisangde sel bom ka shene ka masha landit de liom kena mun no meshi nen bi ka ro liom kena nas ka kwen dunde o shiga bi met mat shene ka min la landit shiga min shi landit ro de mat kena mun kaga tin ruëc ka kwar tato because pora kanin ruëc ka kwar tato because pora kwar misel mi bija wany to ka kwara mo shaja bi le bany nei ti kokien kaba kwar dial tin dak kaba kwar dial titi dak kajen betasin ala dorar shede kame nen shaga mishinen chwa pem war shija haran kashwe landit kene shek in bor ke shegen yan ke dab ke mun rek kudin dit nijen shekwar nyos min bitwok kenyam teme lak esok kalode ejen namo laga sok kalode ejen namo forgive me kakwentong no sometime it's a bit hard but yeah michi ulap kajen the same bible do you kwen katong no me renyode but in that way hopefully ko charlotte ka powerpoint bu kwero ko si jago bien kwen bona amugui kono ka Daniel bone shalar kon ko tumude amune shirodom ala yete cha nyoda ko shiko rodin liom ko mun chawlot ko no kan kwara do bugo rodin mat ka jiwen mon ken so they'll try to cling katai nimrod si jiwen morodin de mat ko da ka try da kan tat ko da rom mar lakel this is like a formation ko but go kuma wen mon ba form ala bene dial bug let ken you know but kwala nyone jana ko ram bene dial mat go kel ejen kuma jirom me kwala lele me kwala joda lalandit but the reason why kwala lar ko chikru du mada bum kel o ko gen point ram mita ko bomonga ke jen jirom but we can try no we can ideal we can unite go kel but we can pull goro roi ken ko mun kan bom mon kan bom landit ke chikana perkel ejen ku kono le nen gan mar kan nyamare weji to kontine wuñ mo ne to kontine from the time edap ki Yeshu Kristo tin
tenunguthin tenijiro makan taka power on it me ci Yesu Kristo chabin nak jalo lo nyal meni jaga chagal nak ku me jiro modone ku me den chicken be ger ruje roi kana gaje Allah chakulo bakam chakulo latted ka pop kadaga chiguru den daga ga jiro mterwa yinmon chiguru den dagala ala ku min danwal ta chaku min ande ko bu wojteno chugu dom ku min dambaro kejen romo ku kono la goj kwame second limu goj kono second limu goj kono lawate ga colonization miti tuwako ishi linglidi chawoka Africa chawi Africa dial chagaw kabala chagalel chagaw colonize awabo chawoka Middle East wi jalamni dial kon chagaw colonize kan linglidi te kula wo mataga ji Italy ga ji French ga munu ga dial da ci tangen ci ga West Africa wo colonize tangen East Africa gan South Africa kan linglidi te kula wo te ku wi mo la lo dag ajen linglidi te gwa kel me kwala sholo jirom no wal in another word me let kene odi ene kab kan wi mo la kel ban ma ci goro dago en wi mo ne ku kan la control ci kan goro ko ne be kan o dag bona brama ta ga gwada me be kab brama ta ga gwada me be kab and then the power in be the same way okay mugo ikono bane and lay into the chawalat lay into den because we the next topic which is going to be the last one lay into min chakula lar ko min chalat kan use sugar wal jog bas wal ken eno ne chu lay mi to chale nen mi chegarwas de al kate ko tong karaje chega shaitan mo kwallat ko ki America and pole jan America mo bi win mon ko le kulo jako baler through United Nation ko bana lel pole jan ji America keling nininte ka America baka nega baka nge United Kingdom baka nge British jene ne British jene ka Rome why ka Rome kan ne kan garo de ne da many kan ling nininte ko Australia go mane again the same Europe jen kan tano ka United Kingdom kan Scottish and all this thing ka go jen kan tino kan am go mane jerom ene ramu borga lu ke ling lit ka ken jerom chawal okay kamu go je ka talan ga ku minita gang karudien mo karudien akan kurudien le sholok e ka ji won monta nyam kene te chicho mi jene la di Australia ka dor bi ji United Kingdom ji UK bu kurudien jej bi ji America kurudien jej bu kurudien or mi jene la di Europe ka dor ji UK ka dor bi ji America kurudien jej and then bi ji Australia kurudien jej or kurudien Rome mata da kulare jam ci mutot te de we de Rome da nyodo na win mon ka lew jej no ro go ya man den cha nyodo ko ta ramada mor ba doy daga nyur ka bit this is the thing kada diala la roden bu goyera mo bor te ga long wi mon ka lew te ta ga long ko lanya na ga pel te ga long ko ci kwar ko da la gwam ko is the one who's in power ramu bor te ga long lingli te ga long ko ajen kuma ajen kware ta latin kan gwa kware da kan na to gwa kware da mu wo to gurun and then bu ko da kullu kan gaje ko lingli to kuyen ngala goje ta ga bom ajen kwarji rome da ajen ngorten up to now mekene bible mekene kon chada mo loy du ngula rode ban mi shi bible mi shi kon di ngaj exactly ko kunen ni ka America gome mite ga bom to di chikene nenen kan di shara yan ga bang doy ga bang all this thing the same way me shalat Egypt me chi gadis wel me chi ŋuaan tu kan waga ne do me chi ŋuaan da wuni kien en gan mi ta da bala dol na gaje ko wuni kien la daga same thing so to dial ga ta la ray bible kan yimar kan da ma tanda wang nu kul le bo wone ne tan ta gor ray roin kos to tin ga so ka buga ben ko gosken ka buga ben ko gosken so men den ka Daniel sugar bas 34 chawa kamed jogaje en ponya Daniel kwalal waje to ga meti gush de chupam chupam arpin kish
Kashiran har japin. Kasho pen nike pen point emo. Pet leader pet ladira kana pet mon kasho ka tul kasho ka tul nungwong ni. Kaya jen shulandit kana mun keshek en bor keshek in yan kedab kendial sugar nor a bigger shenike jail bell tisha kom der door kamay kashu jom shi jom galok abasel tor mishwa jek kake dunde o peme me cäätdɛ en point shu pit agala pem midi mishu winmon tiang kelew emme chalat gome ne peme cha yor pin gome ka Daniel sugar baro ka Daniel sugar bas 34 ejene cha balat ka Daniel sugar baro bas 27 gome chalar de ka ba kwar kana bom indeed men cha kula lar gome ka Daniel sugar baro bas 27 ode ka ba kwar kana bom kedit kwara wish mon kelew kamne tin ngas ka kus indeed nijen kabi kwaren shwa kwar midorar kabi kwar dial kaladeka kabaka los all right ngai kona ka bugan chale news ci diere de janara wudu ngwan ci kanode alus kana point ga ji kwar ko skoshne alus kana point ka ras dal ko skoshne no cine lul ko skachne ja ka boss kana kwar cine ja ka boss ka cine ja ka kwar okay so man kwa yishu kristo le chol ko ba kwar o ne diala ba kan wi mon gwame chawo ka kwar ko di kware cha kam adam kana god ke ejen ci kana possess on it ejen ku le nen ko ne dial mu ko rol dal one day everybody ba moy ko kum kwara tela ramala moy ko kum kwara aninga anu kwar okay bara mun buku le la kwar widien mun buku le la roy anga yishu karso ejen cha ko lan ko kumede kuma metere kuma metere kuma ko modo dena la chitne chi single crown tagaje kuma mission road lo jala te ko mun wan tsin okay so Canada latkatone we are almost to contact us up so katuk sugar barrow bas barrow chawde en wono chukunyal nukus ran shootes katurpin kashu ran ngok ye tega kashuran shwaramchek okay men kwala lar ko ne poni jalandi baro mat kan baro lat kan mun o poni jana mun a symbol ran ne diala shak mi mon chaga shak mun okay den kwala lar ko poni jen kum jiro be gor ko baro mat ka juwe mon dia den kwala shak ko charo mat kan mun kai Isaiah chanyo galar shoga jan ŋuaan jan bakal ŋuaan bas badak chawde kan wode lokos nyal ejin gwara ka kon muntas ka ejin tesda kon dial ka kon la tenuku so chinedial Isaiah chinedial chanyo wo describe again ko kanedi kana mun kajesh kwar ko sajara man kune dial ko galar tet kan news chogo wal dog baskel chala rene chaw kalle min parar chalat kon go men tumude chaw te ko tega tok murai ni laka ka ko the course all right now mugui kona
ka shang wel ka parau ka ron 1978 me kul thoga mu me kul thoga ruëc cuɔr me kul thoga ruëc cuɔr kule la shol pop ka tai sa kam bom ga je atoga no ka ron kul dan de yu de jendo ko de badak ron e ba kul ba kap ka je mo kul te ko ti wide ka bon monong nyelia chawa general biafra chawa chaben ka rom chawa chawa re rom atala ram kap je shom chawa ka cho rom choja kap ka cho pop choja joko nene roinu ku dial la la goro nene biga pal man bom no keleo kami weja lok me weja logo kap ka chong chawa ka changa jandarau ka pairau chawa choja nang ka bari kan choja nang na ka friend. That is the time a cup kaje again shang again the same time you call a coach prophecy lar at the end ko took runity 1260 years chutunga mani te ko bot munung yalia kaj in the very same time me cha pop cha ba kapaje and then choja nang ka chwa me cha lu gwa cha captain chetere choja len but ka ba boda ba ja kulo ja ko gwa ide mugui kono ga news show wal jok bas wal kel tawde kayno shwale do dien be parar pinne kate ga tong darau shede ka ras der roma ka shoroi shede ne ka nyanga shaitan menku leyenyam muku jel kambom so ka ras der a symbol yeshu kristo ko yeshu kristo shawe ejen ras der ko sin chanak ko queen ene dial mo bidur ne dial wa kamra shawe en point den kuara me shawe shede ka ras der ko ban men dalo gwi shawe ne te ga tong daro win men te ga kwar daro turwaje but kan kwar daro to men wala la bo gwijin point den ras der mo shawe roje shede ga nyang win men roje ga roje shaitan ka roje le nyam goje ejen chabo roje keje. This is the way in Bangutiri, the border nan, laying ki tung nyam, min cha moy ko bon monong yelia, goy but kade, ajen baba nyuuth ka lay rɛwdɛ gwame. So kan ten dial da lat. Yeah. Lay dial kan ten dial da ko lat, aken baba ladanga, aken baba lad, ajen lay rɛwdɛ na me. Goy but kade, baba goala let ke jen bi nyuri jen gwami but batum no order ka lay me. And then blame be men dial chane merlin kamen chalat be kulu pen gwade gwa kabas waraw chawa lade ka kui long la injul so which mean a long lade ngwane a long la injul kale injul lade ngwa ka kui long ne lade ngwa ka kui long shaitan which mean kanara ka take under the what the power of Satan at this time tiken pin long nguga tiken pin long shaitan lada news ni ti dit ti gai ganas kajaga mash ka be pin nhial gweshkena kala news ni tin gai ganas tin chapal je ibalat ka kui la shwene tin shanka winmon met okay Shunas mushko bigger point test shenika lay in shamush bot kaset kongode gatik okay mugui kono wamane men chara laka ko balad lay me alengu men chara laka ko balad lay me alengu chawo men balad first men balad first aleme benedial chakam long lenyam chakam long lenyam chakam long shaitan mukole la nyam ta lero de chakam long le ko lenyam tale long de bega shaitan men long am lero de be jakale nyam bega nga beneka the source which is shaitan
chana kule joko tumure bangwak ten gorga le nyam baka jako lat kaga and then bana jako ba point baja tet mi de pal mi shigungu mi shigu point e gorko balat le nyam. So in another word telat ke le nyam te chalat ko bene dal bako bodrar ko palkut te chalat ko nene banne kus baganak te chalat ko nene be kus baga be nyinga baga ger. Now these are the things that can balat again. But baga kula lat kan loy ngey ngemi dit kana kai loy ko shaitan chawa shaitan cha bin ka wang loy mi dit ko ngaje je shi kwas time da tyak kaso. Okay? Ejen ko kono la gwi gome and bot elar kai chala wi lan wi thong nyam ke le nyam rom katai cha na kaje chawa bulun jogode tam bulun jogaje chawa bulun jog through America shi jen mo bu shong ne ejen bin real rule no but belet through United Nations begor through United Nations can the World Health Organization bigrudian matkel can the biggest organization of the world bekene dial beken ga matwakel ejen ku yene lene te coronavirus te kutun te kutok te vaccination to mo na ga we mon hello te kutok te lockdown mo ko implement we mon hello na beken do ran mi be attention ne dial beken kap and then ba ne dial na ba attention ne ba no talaramar dien mi brode wan alata golga but baga kap allow just gurkene kelamo. All right. Can you show well doc baskel come what nyog la don woni bas show well doc baskel tawade kamuwa muwa gokte kamuwa gok kierami gwan langne rojej reidun kabayamush news kie migainas kabi news emo kie min gainas asok kabay jogi biya gora sok titi tin kwijen ke kabiya palake chua jalin en goga mo kie en la lang ne emo ko kus nyal kus du ona niji ko bengash mi nokije Kaloidu kelu ken sharu kelu. Okay? So kame si shoga janaru ŋuaan bas janaru ŋuaan che nyok lar kon bogo nyok ko betagungu ko masni masya betaga masai ni kana go kaini masai ni kana go kaini reject kabiga news ni ti gaiga nas lat ko biga nas bos jor miteka kalong biga ne kishamek bos jor or another word bikana on ko ne diala shamek bikana on ko bos kan gajor ani nyoka jisi salone ka sugar bas bangon to kabramen sel ngot bramen sel ngut ben bom ben ga bom shaitan kabe news ni kaini to ŋuaan to guy kanas lat. All right? Now, mugi kono gwa mena kan news nyok shogo wal bakel bas jok he nyok lana kashwa yidang jok akan gona men du yindan jok today. Let me say something a little bit about this about this thing ngai kono gwa men ngai kono chalar kon ne USA again how describe along ala tungun tot again how describe again how describe ala lay rɛwdɛ men sugar ras there kata katong daro karaje shara kanyang. Okay? Now let me tell you one thing. Mungai kono go ne kan go kaini dial ngunale lenye chalga ke prosperity preachers ke ne tingini na ko dong dara aryang ke daran shengo gwa. Okay? to karodin ke USA. Okay? Mungai kon gara chal Pastor John Hagee take a look on mela pale ne more than 2,000 3,000 5,000 Canadian lungun gan wal gan umuj every day. Okay? Muguji gari chole Joel Hosteen. Lock with the bomb. Hal
di jeng ne more than 5,000 palgan tin ka chankel kenene kamun kan wal but a lot of people ne one you know them yen ha wikimedia media but tan nge kana ga je nge kana na wane ne mun yodi di because baji fot nge kana jiyo bita kamal ko di ter yen gon teru di ke di pori di kan di dialo law their attention nge kana na ga tinta wi mon wame chana ngi ko redu rudun ka duer chana ngi ko yishu karasu ja takaben chana ngi ko ne pala shaitan ngi kana na ka dupta de rango mo na me de ga jakaje ngi kana na ka ta de mal wi mo na me de jakaje ngi kana na ka ta dong da ran ta ka mal wi mon gwame batte ga kel me dong da ko ko ngai kan di dialo ro bakan ga America and then make sure to talk shi ja Africa ga dop TB ja shot gog me do den malat ko ne moja na ga yo moja na ga mal moja na ga gwa te ga miracle da lat kan ga ti dialo da ga power shaitan ban ngodo ring na kore ne din kan battala ramishi metere kan dial tele ram mishi moraj radian message ko preji kan go to the USA akan the same message ne ko preji kan go to the Africa many other part of the world shigana ngi te ga yeshu kristo mu ci takaben ngi kan na ka ta dial ta wi mon gwame okay kamun ngai ko ne yo mun ngai ko again ta yo golar kon gwame kaji su Salonika kame su shoga janaro ŋuaan bas tawede tawa kaba su kuara dialatine no kan news shoga wal bakel bas dok tawede tawa ka shwa yedang dok ti jek tishit ka gwe nen bakarar sung nyang ndi kana suk la kana su gomni kana su goga mugwan kasha okay kan yititi kan yiti jektiti lat ka news ni ti gai ka nas karaske nika kwar wish mon kelew ko baka dol ka kwi kor ka shan kos in lain bom da tidial okay in another word when you see all the dial let me call it dial yes mishi gwe kan dial let dial tene can power dial ku kan miracle la lat ka excuse me kan power dial ku kan jagت la lat ka all right amugui kona kan power dial ten ku go kaini tete la lat ka ke power shaitan chiga power mo bago ko che yokot now mo kwala le describe ko jako ne twa yi dan dong nen ti shiga gwe ngai kona kwarkus te ne dial ten be la daga chaga kamu chaga kam three angel message ni dan dok ti balat ke yokos ti shaitan ti yi dan dok chaga nyoga kamrar ti bula re ne ke ko mutede barwa ko zan de kula lat bikan ga kula oppose and then big sharna bikan kula nan ko kan shaitan I mean kan go kaine ro chika na news kwarkus min kwala lar ko lo sokos ko poanye je chika na won ka babylon ti pen ko biarar fin chika na kula won ko dong de kana news shaitan ko ramu bella wana news kan na re ngane shang wa ta tinigan dia jen ku yene lene na ko ta jon ta news mu ta news yi dan dok ti jek ti barar to le kana go gon kayga kana jen lay kan dial men jen shaitan kon bene karar to nyang chu kan barar to le chu kan kulu barar to nguga
kon po ne jan nyang kam ŋuaan dia lay mukule ram je kam kom de wi mon gwame okay kajen ku kon le nen ejen kwala la kon gwame ko ashang biken let kala da mone te ga roi misalar kon akwar kus te ga roi misi ko za kam garani Yesu Kristo me she ja ka roi de wi mon ko be balana to ko still tina nyana nyogo jogode ti Jesus chewo jogo an ngai kon Yesu Kristo me pala chote ndiala shi kama chagalat ka chikan ngam ko ngai tene wa jin jaga den shi Yesu Kristo che kon nyogo jogni shi kamen ci gwara jak menen che jak bona wäär la ne diala chala je tono kara mo jo ngas bo nyaga je ke shirgon ka gat ke je ko zangware rod kate kel mi shi Yesu Kristo shelar kame si shugo je naro ŋuaan bas wal ŋuaan chawa ka ba su kwara kos ti gawtiti ladwi mon ke lew ka kuinena rol dial ka ejen bu gudwa shuben everybody will be a witness to himself tomorrow right for the machala da bad logone win mon ma ke lew right ko za kwala lana mu Yesu Kristo benurun shi bular kwar angu shi beno ko waje makana ni shoka o Yesu Kristo gat ko chala dwi mon ke lew bran long ne by the time o Yesu ben balad wi mon gele bale ngamene ken ngi ci jël wi mon wa te jël pe eno shang baraw den balad wi mon gele ba ngaji ne shang baraw den jen shang lo ngam ko la sere de bran long ne eno ku sa kel karade balad wi mon gele o be ne diala ngling run mi wi ben ko do be jëg pal ku goyne pal ga sanay pal ga ku dinja tat pal ga mu pal chol ke biel ga deng ga mu ti diala to kan dial ko do be jeg pale nyimku ciök ken eleng bado ci sok ci lok ko so mu ci jidu gaga je ala shi gor beleng la sharam ken eleng ko gwaro iran la gaga ni jid ku just la ni jin tani jere lenu ko wo kwere je shu benurun be shagar kwere shi ben me shi lar ga kam gere ni wela de ke me shi ben la lere ma tije gwan real kel gwan yono wel angu chu la done che jog kwar che green da wala ko ken chago no ta jog je len mu gwa de jene ramete ga gri kel me che wa ajin kwar be bej la gorno be dor je gwam ken lartin gri di jene chaw tawne je janku do na tawde cha gri di cha kap cha kamramen te ga green da wal and then ka chaje yor mos gwam che wetin ga tala ramu chu je lo why because ngaje jana mejen gor kwara lat but kana goro belat mene kon crucial bay berdi de longo kon the neden kana ko lo ngaja outside gwami ko ram ngaj to ko logo neje tebe par ram kana mo to kana ba ngaj tay kon winmon talar ga yene ne look to ko bod lokot mene look ba to ko crucial ne taba to ko nede ko gwami Kama changa we pena. A changa ni Lucifer kula way yes, ke my pastor, ke my elder, ke my mom, ke my dad. O chana goro ne de ka offended goro ba dal ga do. Chicken jibulok. Rama bulok jaka rada Yesu Kristo. Mukuru ayne ka logo. Ka kuje logo gurutin chalatje. Muku ngot ka logo. Mukur lo ka logo. Tela rama bijilok. Lokaro ada be ben ka Yesu Kristo. Badde lemne jinni marke damar Bible chokon look ramu ngas da walat karan be pen baramu ngas da lat ka kwar nukos tawa cha be pen mite ga mi gayilong tawa kono wa Allah woni jin nukos e jin bi kam solution ci gan mo ci jibe kam solution gan mo da yela no Bible study kel ananda kwar ya kula nge kel ban mi nge ni jawo na mengulo do mandai kula jawo na mejallo do mone and then bejukulo come for at least now tan your talk
jeno goro thok che mo goro thogo ramen kam ne dal thoga nga e Yesu Kristo ko jarama cha kam so kelew ke Yesu Kristo lede we mon na ko bene dal no thok yede jen ku Yesu la lar ko yen nga yeno dong nga yeno dong ti nga sok but ku yene ke yen sure ku yene jel yen jura ke ku yene ke yen shan biya ka ko be mo mo ke liek ni yiri yen wangun ko biya ko len biya ka ko biya ko ga damne be mo mo ke damne ko biya briam biya ka ko biya ko atel yo okay. So the last verse that kon kwen take a mess take a just Thessalonica show the verse job Chawagwas and wanas Chiao Takamal Kasel Rika Ni en Guazamo Brek Shubin Kake Shenikamin La Mesh Daba Abba Kashuk Kabashusel Ram Millennium. So shower Guada Kunaru in the Jogach win more Kamal, everybody's in peace. Natkaroi Kodre Lwa for the Telemila problem. We generate Dalgan talk. Komen Kule last talk. Chapel. Chapel. A movie talk. Chow Benedial. Bedak Bana Mam. Kungu. Bedak Bana Mam. Shenakajan Tama. Gan Marke Mar. Mendalarye. Guatitino. Mite Karami Jogi is a problem. Jogi Jion and many I knew on a palacon. Ledian Mijak. Kajogan and I, Querco the wit. Querco Chajikap bomb. Quercos Goro bro to make side. Other beside you should be make, K beside one young be make, and then Bokolo and deal with it. But you will come and go and came and like a quiro. Jesus alar, and a benega pet, come with dark, Nay diality go chocolate, Burger come with Jen, can a diality jack chocolate. We can with Jen jack a lot bar my tail, bar my midora. So me jeram to just diligent gawa wamo, lat ka tijek palgo kut goyne, ngat ka tijek chitire Bible ka, kay jina na kela wamo, irun bu kut benega beleng, kut ramala rane, a changte rejol, la tega dag rejol amone. Micha main tap chapit gana jol kel, mishi liech, di ngaja main tap amon, di ngaja na money main tap, ko tega rof, tega jitke, ka tega wide. Shunga la jen karwade ajang te reina bado tiga na kel benijin palanu ko chiten jek chigalat ka chiten jek chigna jogu de me jega ka chiro do woiten tega bel la pied ka reinguga la pied ka rei jwaini kala wade be shara mishi mainta en bel mishi wad chasham la yakane ngai kon why because tele shang bel kwala gorni. So can to talk, gan mare can nye mare. A win more to continent. But good. Come and go quarter cause a con. O banner right cause banner cup. A guaz and go quarter cause on and a banner stronger. Yes, you met with one woman. The reason they call it in trouble all the time, call her their work book. Oh, lam and jagalatke, a jujus like a nene, kabaga jog straight away, no money shaken. Me call it a great Nijanaga talk, cover white man ask a jujus no one. A whole lot of soap, a genetic problem with it. Jeramalara Kodare Lwakot. Dolganiji talk, Pine Shodu. Lakanijo again the best person. Yeshu Karasu Chawede. Chawa, Riga Canata right now, Guaga Quidian. Coganate to Guanakin, Nata Raja Guaga Piramamo. To Guanakin and let go kindly table. Kogo, which Benalala than two kindly, Lam Nakaneja, Bawaja Lago. But go and Shugo Bengo could jog enough for a warning. Taganakandia. They can't even with the case of Elijah.
Me joga na kan kud gwen cha gada pal kud cha no ngai chagwa. Gor no den na gajene koror baran de dwar. Even the time that we had today, may talk kabul Jews can Jews during the time of Jesus it's gonna happen in our time today. Shaitan with the very same thing ballad. But jinni marke damar me we value ni your title, we value ni me gwinero do kagdu jen bu gwinni je kiep maru kana a chibu gwinero ko billa de kiep sok ba ngaje dina. You'll be pretending, you'll be bishinga shiang ne te kwal sholo the Pharisees. Kale janone wana gore ne diala shame but china jogle janone. China jogle la roda pele la neme baro pele la neme baro pele la me. China jogle la roda taye gwa mene nyuri jin gana ke. Angu bitoga many jinurun you'll end up with shambone. So karwain de kon share today. I know it's been a long time but I like to quorukus koshokon boss. I didn't know that I will do it. Kontaga jamoy ke kill ya toin. So that's why but Chukwarakus cha kam bom ko bana rwine te bana ga share today Bukwarakus betikel ga ye mundo ko there bana the last part of it bana we share again and then we can go into other topic ko and book challenge news can book Daniel ke bong na daro to Chukwarakus te ko kai loy karan ko chaga kam kon ko mu kon go kwen bu kon ngashko lengu bu kon jogo kon e shuru dan sholo kon kwari yeshu kristo ko kan ni jogo because but kel gaya ka jen gwaza mede kon lim ko da kon pal da kon kwaro ko da kon lat slash. Let us pray. Gwaram gon shungni ku Abraham ku Isaac ku Jacob ajen kwaro ko smron kal yakolus ko point gwadin I should los kare dore dial ko jen ku skel kora gwadin chaga jala to slash ko chine boss dai wine diality kamal kan to slash de kel gan man ko dial wi mon ke lewto bro wine de leng gwadin ko be ko pos ko be ko boss ko be jisken be ko lep ko barwayno ko ngash ko bosken gwadin gamete garam kuir ge shitan to make any decision ko da jukor tini ge shod Jesus gwadin mojo ko longdo mojo ko bomdo ko mojo ko ngay yegudu ko da je belade ko gwadin keje ko gar ko dial te jitek den kamje te pa boy ko spring bell shange gwadin tenekel gaga bum ga gwadin boske amene ramado din sha boanyu mon ke lew gwadin langaji ko koy loydo kap gar ko gwadin ko teshwaydo ngini ko gwadin ko tiniga ko kondial teram shung shong naga gwadin chi shung shong naga ko ne bum shung shong naga gwadin ko gangaje ko news de du gwadin chi gamen chi ko gor rei ruwainu ko ka jon chogowan gwadin te dial cha ko thigeji ko koy loydo gan shirye shukar sumala kwara amen. So gan mar kan nyemar dial jen ne kon share today ka jen gwazame jen ne kon share today ka jen gwazame ka alyak kwarnukus to ka kon dial ka bu kwarnukus ye boss ka be yemosh kish be yemoy ga pal kwany ka mite ga mugorane ka kwiponya kwar mite ga mugorane ga kwiponya kos. Trust me, by all means you get it. Mi dor mi withi ka kwarkus koloy de kelew mi dor thi ka kwarkus koloy de kelew a shipel rodu we go no be you get it. So can dial de kon thi ko yishu kristo tell kon bo straight away mi te ga mugoran ka waje wuthi mi te ga mugoran ka waje wuthi a janaba ja kamje muran doru thi ka shoda shawaba ja kamje to kwarkus chejalar kon. So akan de dialo de kon share the gwazamo kwarkus betkel ko kon ka bo kon bos ŋuaan dial. So before I go I just want to leave with you this sorry before I leave I just
Len ko the letters like ko te ga gat ka ti shol re gos ni dial ka time me point kwaro ko zbane ka bom ci kwaro ko kam ke ka I believe was be ne me kwaro ko bagat ka dial baga shol ka baga kam long ne ke lew ka baga nyos so ka ke lew so because bit kel ya ke jen was me Amen. Alia ko point lose ka gus ka latas ka loy te ka jeni wi kwam kwera do. Hallelujah. An ba kun mel point ga de kwam nyal in pala lo ko awie da sup ka ye shura du te ga chang ring ne ka biye de ye ya an ba kun mel point pala lo ko awie da sup ka ye shura du te ga chang ring ne ka ye de ye ya alle bum da ka ko da amazan je ka loy da ye de ye ya alle bum da ka ko da amazan je ka loy da ye de ye Pala